Yesu ashimwe cyane ndabasuhuje aho muri hose hirya no hino ku isi abari muri Amerika abari mu Burayi abari muri Afrika ndetse Aziya na Oceania mbahaye ikaze muri iki kiganiro live aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ibibazo twibaza ku bijyanye n'ubuntu. Uyu munsi twagiriwe umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Pastor Ange Michel Muhayimana niwe uza kudufasha gusubiza kuri ibyo bibazo. Ndashimira Imana ku uyu munsi twabonanye twari dusanzwe tuziranye dukorera Imana tunyuze kuri social media ariko tutarahura. Ubu rero hano turi ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho turacyari kare turacyari ku manywa. Pastor Ange Michel rwose ndakwakiriye ngo wiyumve ikaze tukwakiriye ku hano kuri urubuga rwa YouTube ndetse no mu biganiro tujya dukora aho tuvuga kuri Kristo Yesu tukavuga ku murimo yakoze. Ndabizi ko nawe ari wo mutima wawe, reka ngo hikaze rero. Murakoze cyane Pastor kunyakira. Urakoze cyane. Turaza kugira umwanya wo gusubiza ibyo bibazo nk'uko navuze, ni bimwe mu bibazo twibaza ku bijyanye n'ubuntu bw'Imana. Cyane niki gituma abantu bajugunya ubuntu bw'Imana ko ubuntu ijambo bwaryo ari ryiza. Ninde wakwanga ubuntu? Ariko se niki gituma ubuntu turushaho kubwanga? Aho biterwa n'iki? Nibyo rero tuza kwibaza, turagaruka kongera kwibaza ku buntu icyo ari cyo, ubuntu n'iki. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'umukozi w'Imana nanone. Ndabizi ko mumukunda muri benshi, mwari mwaramubuze ndetse mwibaza ngo yagiye hehe. Ni Thierry Barry cyangwa se Thierry Worshipa, umukozi w'Imana, umuramyi. Twabanye muri Église Vivante, ari umwe mu worship leader ba Église Vivante. Uyu munsi rero turi kumwe, reka nawe mwakire. Thierry, karibu. Murakoze cyane Pastor. Amakuru y'imeze? Ni meza. Ndagushimiye ko ufite icyo kintu ufite mu ntoki yitwa guitar. Turaza kubana nawe rero, ntabwo turi buganire gusa ku magambo y'Imana, turaza no kuramya n'Imana. Mbahaye ikaze. Mbere y'uko rero dutangira tunaramya n'Imana, munyemere dutangire dusenga, hanyuma rwose twinjire mu nyigisho yacu ndetse no kuramya Imana. Thierry araza kudufasha kugira umwanya utari munini cyane wo kuramya Imana, ndetse twakire Ange Michel kugira ngo twinjire mu nyigisho yacu. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, turerereza izina ryawe, turavuga ngo uragahora hejuru, uragahora ubahana natwe, uragahora usingizwa natwe, abo wacunguje amaraso yawe, abo wiremeye. Twebwe turi imirimo y'intoki zawe, turemera kuri Imana kandi turakubaha nk'Imana. Tuzi ko kutaboneka kwawe ari kubera ubukuru bwawe, ntabwo wihisha, ntabwo utinya. Waraturemye uturema mu buryo butandukanye, uduha umubiri ngo tube muri iyi si ifatika, ariko wowe uraganje mu isi y'umwuka, uraganje. Ubwo nibwo bumana bwawe. Paulo yaranditse yandikira Abaroma aravuga ngo bitaboneka bizawe nibwo bumana bwawe. Ndagushimiye kuri mukuru, ndagushimiye kuriho, uragahora hejuru. Tugiye kuganira ku magambo meza, tugiye gukora umurimo w'icyubahiro urutindi yose, wo kuvuga ku murimo w'agakiza, urukundo wadukunze rutagira akagero, rwatumye uduhereza umwana wawe w'ikinege. Waratwiguranye ngo turonke ubuzima, uragahora hejuru. Gushimiye Pastor Ange, gushimiye mwami umukozi wawe Thierry, warakoze kutugirira ubuntu ukaduha kwizera Yesu. Reka rero mwami uyu mwanya ndetse nabo turi kumwe ndetse nabazakurikira nyuma, ndasenze Yesu kugira ngo uganirize imitima yacu, wongere umurike ahatabona, wongere wigishe ubugingo bwacu, yobora amagambo yacu, yobora ubwonko bwacu, yobora ibyo twibwira, kugira ngo abaduteze amatwi bakire urukundo n'ubuntu bw'Imana byabonetse muri Kristo Yesu. Nzi kuri bane natwe, nzi kuri budukoreshe, icyubahiro kikagarukira Imana, ariko amahoro n'umugisha bikabe byacu. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaho umugisha. Reka nakire Thierry rero adufashe mu ndirimbo nk'ebyiri turamya Imana. Ndabizi ko mwarimo mukumbuye, nanjye ndimo, hanyuma tugaruke dukomeza n'izindi gahunda z'uyu munsi. Hafi y'umusaraba hari isoko nziza, bose banywa ko gusa ivamwo agakiza. Ngumeho ku giti cya Yesu,
soko y'ubugingo ngumeho ku giti ca Yesu amaraso soko y'ubugingo hafi y'umusaraba marosa gakiza umucyo wera watsi mu mutima wanjye ngumeho ku giti ca Yesu amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo ngumeho ku giti ca Yesu amaraso yiwe soko y'ubugingo mwami Yesu nyemeza uwo musaraba kugira ngo ngendere mu gicucu cyawo ngumeho ku giti ca Yesu amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo ngumeho ku giti ca Yesu amaraso yiwe niyo soko y'ubugingo ngumeho ku giti ca Yesu amaraso yiwe ni soko y'ubugingo amaraso yiwe ni soko y'ubugingo amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga 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 haracari ibyiringiro ngwino winjire Yesu ateze amaboko
ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amen. Amen. Amen, amen. Oh, urakoze cyane Thierry, Imana iguhe umugisha. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Nkuko nababwiye rero turi mu cyigisho ikiganiro aho turi kumwe na Pastor Ange Michel Muhawe Imana. Muhawe Imana nibyo. Imana iguhe umugisha Pastor. Turakwakiriye kandi nongere mvuge ko nishimiye kuba narahuye nawe. Kuba uziranye n'umuntu gusa yego mukabonana kuri YouTube, mukabonana kuri video, ariko mu by'ukuri mutarahura. Nishimiye rero ko twahuye. Imana iguhe umugisha. Reka rero tugaruke mu nyigisho yacu. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuntu. Kubera iki ubuntu? Mu by'ukuri muri iki gihe turimo nta gihe navuga ngo nta topic, nta kintu kiri muri Bibiliya niba nabyita gutyo, imwe mu nyigisho za Bibiliya ziteye urujijo, ziteye kwibaza, ziteye polemique mu gifaransa, ziteye amaharakubiri, ziteye amacakubiri mu bantu b'Imana, mu bantu nimvuga abantu b'Imana ndavuga abakristo ndetse nk'ikintu cyitwa ubuntu bw'Imana, ku buryo hari bamwe uvuga ubuntu bw'Imana bakarakara. Si nicyo gusa, ndetse hakaba n'abantu twise ngo bariya ni abanyabuntu. Rimwe na rimwe nkibaza ngo ese ubundi abatari abanyabuntu bo ni abaki? Ni abanyamategeko, ni abaki? Baravuga ati ni abakristo. Mu by'ukuri ne kubasubiriza sindumva usubiza icyo kibazo ngo ese iyo umuntu wovuze ngo ngewe sindi umunyabuntu ukagira abo watribuyeho iryo zina bariya ni abanyabuntu, wowe ububaye iki? Nicyo ngewe nibaza. Hanyuma se mu by'ukuri bihinduka pejoratif, ni imvugo ijora mu Kinyarwanda, ni imvugo inegura, ni imvugo yo cya Kinyarwanda cyanjye gikabije yo kunyega, ni imvugo yo gucisha bugufi, ni imvugo yo kumva ko umuntu bariya na sesa n'abanyabuntu. Muri yandi magambo ni abantu bafite inenge, ni abantu batarabo kwisukira, ni abantu rwose dukwiye gushyira ku ruhande. Yego Pastor Ange, ndagira ngo duhere ahangaha. Mu by'ukuri ubundi ubuntu ni iki? Ubuntu bw'Imana ni iki? Bwa mbere wagize introduction kandi nshime. Yego. Nibagiye kuvuga ariko nagiye nshime ko ndakubonye. Twarabonanye tumanye iminsi ngaha ariko umuntu tumaze imyaka myinshi tuzina. Yego. Twavugana ku matelefone tukorana ibiganiro ariko uri umuntu mwiza. Ndagushimiye. Kubera Kristo cyane icyo nico gikomeye ariko kandi nari nishimye ko turi kumwe. Amen. Hama baje ikibazo ciza kibazo tugadukora ikiganiro gikomeye cyane. Ndaryoye ko ari wowe ukizanye kuko uri umuntu ukurikirwa n'abantu benshi kandi abantu bafise ikibazo kuri ico kibazo ufise. Hari abantu bavuga bati abigisha b'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Hama gaca bibazo ati none abandi bigisha iki? Hama uravuze n'ikindi kintu gikomeye ndabibona cyane hano ngo bajya n'abanyabuntu kuko bivuze mu nsobanuro wavuze uti mwe no gusukinyiza abantu. Ariko ikibazo kihari burya ni kudatahura icyo cy'ubuntu. Ari naco kibazo mbajije mu kurangiza uko uravuga. Ubuntu mbega niki? Nanateguye ibintu gishobora kuvuga ariko mu ncamake ndashaka kudefinisa ubuntu, usobanura ubuntu mu bice bitatu. Ndashaka kuvuga nti ubuntu mu kintu nakoresha kirundi kigoye muza kwihangana ntimudukurikira. Ubuntu nibakwe ugirirwa utaribereye. Mu Gifaransa ni faveur immérité. Mu Cyongereza ni unmerited favor. Ni Imana iguha utagikwiriye. Akarorero yaduhaye agakiza ku buntu ni nk'ingabire, ni kado. Ni Imana iguha utagikwiriye. Abanyabyaha twadukwiye kuja mu rubanza uciga kwiteka nko mvuga mu Kinyarwanda. Ariko Imana kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo rwinshi iraza muri Kristo Yesu iratwiha iduha ukuboko ivuga ati ingo sinshaka kupfa, sinshaka kuja muri gehinomu, ingo mu muryango wanje ndabiguhere ingabire. Aho kuguha ico wari ukwiriye nk'igihano cyo kukwica
iguha agakiza ku buntu ubuntu bisigura ngo ni kado problem ahiriro ni iyo abantu bumvise ubuntu bumva ikintu kiri free ikintu cagusa wewe kuri wowe suppose ko ndaguha no telefone yanje iyi telefone wowe yakiriye ku buntu ntiwayikoreye mugabo it cost me something jewe byantwaye ibisigiguzi ibisigiciro rero ubuntu bw'Imana kuri twibo tubwakira ku buntu kwagusa atasho dutanze ariko Imana byayitanze amaraso y'umwana wayo iyo umuntu avyumvise rero ashemba ku buntu bw'Imana buremereye iyo ni definition ya mbere y'ubuntu ni ikintu uhabwa utagikwiriye icya kabiri ubuntu bw'Imana kumbe twavuga n'imirongo mu nyuma ubuntu bw'Imana n'ubushobozi budushoboza kubaho ubuzima bw'Imana uno munsi mu buryo bushimisha Imana na puissance de Dieu rero iyo tuvuze ngo n'ubushobozi cyangwa imbaraga mu kinyarwanda abantu kenshi dushaka kubaho uko tuvyumva mu nguvu zacu nibuka ko nakora ikiganiro makoranye na Pasteur Eloge kivyeke kuri kamere mere nati barabona nagikurikiye cyose ni abantu bashaka kuba muri mu nguvu zabo mu mbaraga zabo ariko Imana ivuga ati no ko naguhaye kugakiza ku buntu reka ndanagushoboze dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga duha inkomezi reka ndagushoboze kubaho biriya tubwira muri Tito 2 umurongo wa 11 umurongo nkunda cyane kumanuka ngo ubuntu bw'Imana bwaraserutse butwigisha kwiyambura umva ni ubuntu bw'Imana bwaraje butwigisha buratwigisha bukanadushoboza ahandi namo bikora no bambere 15 umurongo wa 10 havuga Paulo aravuga ngana yari mu apotre mutonya yigeranje na ba Petero na ba Yohane acavuga ati nakoze kuruta bose aca avuga ikintu gikomeye atariko si jewe n'ubuntu bw'Imana bukorera muri jewe urumva ko bwa buntu bw'Imana nibwo budushoboza gukora ivy'Imana ishaka haba gusenga n'ubuntu bw'Imana budushoboza kuvuga ubutumwa n'ubuntu bw'Imana budushoboza kubaha Imana kwirinda ni bwa buntu bidushoboza rero iyo umuntu avuze ngo ubuntu ngo bwibwira abantu kuba lezi kuba ibinebwe kudashaka kudakorera Imana ko bavuga nuko atabatawe ubuntu bw'Imana kuko ubwo buntu bw'Imana nyene nibwo buza kudushoboza icya gatatu ubuntu bw'Imana ni Kristo ni naco gikomeye cyane kuko ratubwira Bibiliya muri Yohani igice ca mbere umurongo wa 14 13 17 haravuga ikamuvuga ku murongo ndibaza 16 atavuga ngo mu Kirundi havuga ngo ibibogaboga muri we ijambo kubogaboga mu Kinyarwanda ibimwuzuye mu Kirundi yavuze kibogaboga ni ikintu cuzuye ku buryo giseseka agasaguka ibisagutse muri Kristo la plénitude mu Gifaransa the fullness mu Congereza muri Kristo Yesu nibyo twakiriye umvirize nibyo twakiriye musi mwizera bagaca bavuga ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi umva Kristo yaje yuzuye iki ubuntu n'ukuri urumva ubuntu n'ukuri Yesu nyine agashavuga ni jewe nzira n'ukuri umva Yesu niwe kuri kandi niwe nawe buntu biriya tubwira muri Yohana 11:17 nyene avuga ngo amategeko yazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo Yesu so uwo Yesu rero ni ubuntu bw'Imana bwaje bwuzuye iyo wakiriye Yesu mu mutima wawe uba wakiriye ubuntu bw'Imana iyo tuvuze rero ngo ubuntu sikindi kintu ni Kristo Yesu ni Kristo Yesu niwe mbaraga zacu niwe nkomezi zacu nawe dushoboze nawe tugwanira Kristo Yesu niwe buzima bwacu ivyo bitahuye rero ntusaba kumva yuko ari umugwi w'abanyabuntu n'umugundi mugwi ntazi na witwa kumbe ndataza kuvuga muri make ni ivyo mbihinnye mu ncamake ibintu Pastor Ange atubwiye ibintu bitatu icya mbere atubwiye ko ubuntu bw'Imana bwaduhaye icyo tudakwiriye icyo tudakwiriye niba nabyumvise bavuze ngo bwaduhaye kuba abana b'Imana ngira ngo n'ubugingo buhoraho imbabazi z'ibyaha wabivuze neza bwaturinze igihano nicyo twari dukwiriye mu by'ukuri ubwo niba buturinze guhanwa bwaduhaye umudendezo igihano niba cyari urupfu rw'iteka birumvikana ko tuzabaho iteka ubu nicyo cyambere bwaduhaye cya kabiri uravuga ati ubuntu bw'Imana buduhana none kuko ubuntu mu Kinyarwanda no mu Cyongereza ni ijambo rihishe ubundi hari amagambo umuntu yumva akaba ubwayo yisobanuye urugero habi ya mbere senga wumva igikorwa ariko ubuntu busa n'ubuhisheme ikintu bisaba kubisaba nyine kubisobanura urugero nkuko rivuze ngo ubuntu ni iki icya mbere ubuntu nuko bufite icyo butanga ubuntu bufite icyo buha ubuhawe nico bukora yego icyaha urakoze mu cyambere bavuze ngo ubuntu buraduha icya kabiri burakora ukorera muri twe icya gatatu uvuze
ubuntu ni umuntu yani magambo ubuntu bwahindutse personality nibyo yes nibyo ngira ngo nivyo gizime nziza bitatu umvuga ngo iyo umuntu avuze ngo ngewe Yesu Imana yangiriye ubuntu icyambere no kuvuga icyo wababariwe cyangwa se cyago wakize reka mbivuge gutyo icya kabiri ntabwo ubuntu bubaho budakize icyo butanga nibyo nibishoboka ko avuga ngo nagiriwe ubuntu ntacyo umuntu yahawe none se pastor kuki mu by'ukuri bigaruka abantu tukabwanga ubwa mbere sinota ndafite cyo konsora ko bisobanura mugaka mpere kuri satani shetani ntashaka ko abantu bumva ubutumwa bwiza kuko ubuntu bw'Imana nibwo butumwa bwiza kumbure niba kenera ko dusoma imirongo 2 ataza kuyisoma bien sûr ufite Bibiliya Ikinyarwanda ko ndazi ko audience y'abavuga Ikinyarwanda benshi ku muri telefone ndayifite cyane rwose twagusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 200 ikasoma mu Kirundi nawe ku mu Kirundi nibyo ikasoma mu Kirundi ko abanyarwanda barumva Ikirundi ngewe ndi mu birenge ndatraduiza ntugira ikibazo reka dusome mu byakozwe n'intumwa turabe nicyo ushaka kwishura niki nuko nta bundi butumwa bwiza buhari nta yindi message yo kwigisha ihari ibyakozwe n'intumwa 200 verset 24 mu Kinyarwanda sinzi kuvuga ngana bavuga 22 na kandi birangora kuvuga umurongo 24 mu Kirundi avuga ngo mu byakozwe n'intumwa Actes des Apôtres avuga ngo ariko simbabaye ubugingo bwanje nkaho ari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje bafite urugendo Paulo akorajamo urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu ministère cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana urumva igikorwa Yesu yahaye Paulo cyari igikorwa cyo gushingira gutemwanye de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu niyo ministère nibwo rugendo yo ministère yarafise kubwo yemeye guheba ubugingo bwiwe ugiye mu Bagalatiya gice ca mbere naho akavuga ati ni hazo undi muntu ababwira ubutumwa butandukanye nubwo twababwiye uwo muntu arakavuma ubwo butumwa yababwiye n'ubutumwa ubuwe n'ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana nta yindi message ihari atari iyo message ubutumwa bwiza bwa Kristo n'abantu babyanka kubera atari bo niko ubwa mbere umugwanizi ntashaka ko inkuru nziza bayumva mu Kinyarwanda bavuze ngo nyamara ku bwanjye Bibiliya ijambo ry'Imana version nyamara ku bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa gupfa icyangombwa n'ugushyika aho dusiganirwa kugera nka nonosora umurimo nahawe na Nyagasani Yezu ari wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira gutangaza umurimo yawe no gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira Ikinyarwanda kivuga neza ubuntu Imana igira niyo message rero umugwanizi ntashaka ko iyo message abantu bayumva mu bikorine je tuko turaganira twaranarishije ko umurongo abikorine bambere gicakane Bibiliya avuga ngo Imana yino humya amaso ugira ngo ntibumva ubutumwa bwiza ngo babone ubwiza bari mu nyonga z'umwana wayo ikunda yewe Yesu Kristo umva satani ntabyo ashaka arabigwanya uko abantu babimenye baba mu mudendezo baba muri freedom ariko urakoze cyane nkuko twavuze ubuntu buhishema ikintu ubwiye umuntu ngo yangiriye ubuntu nk'umwana actually bugomba kumvikana nkaho hari icyo bwatanze ubuntu butagize icyo butanga bwitwa ubusa yego uretse ko ari n'isano ry'ubusa n'ubuntu niko nibaza harimo isano kuko nkuko abivuze ngewe nguhaye telefone yanjye wowe ntacyo butanze mu by'ukuri ubu hawe kubusa udepashije zero ariko ngewe natepashije byinshi umva harimo isano mu by'ukuri gutanga ariko ukakira ntacyo utanze nuko naguciriye nibyo uwakiriye nawe natacu yatanze hari kiranza gutanga ishimwe ishimwe birakresha mu mutima bikire umunezero uramaze guhabwa kado kado utari we expectinze madamu wawe cyangwa undi muntu ahagwa kado tacu wakoze ntoye musabye umva umutima uvuga ati wow kandi umuntu cucu ukora cumukunda ngewe hari umuntu umwe yatoye amafaranga arangije arakara ngo yatoye make umuntu yadashimye kuri ya mpano byo byitwa iki urabona nkaba mvuga nti wowe ukampa amafaranga ntateganyaga narangiza nkayagaya byo byitwa iki buriya kudashima ariko shaka agaciro ya mpano yawe iguma ifite agaciro yego hanyuma icyo nashaka kubaza pastor urabona nibyo koko satani niwe satani ariko ntagaragara
ntagaragara anyura mu kirere tumurebereye ajya kurwanya ubwo buntu bw'Imana. Satani aca mu mice itandukanye ndiko nashoboye kwimvira ku bintu bitandukanye. Aca ubwa mbere aca mu bantu mu batizera badashaka kuvuga ibya Yesu. Ibyo haraba amadini atandukanye arabatezera Imana batandukanye badashaka kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Abo ni tubashaka ingufu cyane kuko bateza kugira iyo reaction. Ariko kandi araca mu bantu b'Imana, abantu bari born again. Kandi kenshi inavuga amajambo ntagire umva umengo ndiko ndamwataka aca muri twebwe twigisha. Kuko twebwe twigisha hari igihe tutaba twarabyigishijwe. Iyo niyo probleme ikomeye cyane. Ubutumwa bwiza bwo kugiye kuraba ntubona mu mashengero babwigisha. Ugiye kubaza umuntu wese ariko arigisha mu butumwa bwiza mu kino gihe yaba jewe yaba wewe testimony yanje urayizi nawe gahunda yizi uza gusanga twarabwiye ko Yesu yapfuye yazuse dushaka kubarirwa ibyaha bigaca bigarukira ngaho. Eputa turabana tukinjira indani muri Kristo Yesu tukamenya iby'indani muri Kristo bwiza. Rero hari igihe bishika ugasanga Satani aciye mu bayobozi abayobozi b'amatorero cyangwa amashengero kubera bumva umengo ni inyigisho ziza gusambura ibyo bubatse. Icyo nicyo cyane nico cyambere ziza gusambura ibyo bubatse gutinya ko abantu bagiye ubwabo kwisenyeraho. Reka mbivuge gutyo kwisenyeraho yego bagashavuga bati byo bino kuginshoro maze kubwigwa ngo wowe ngushaka gusambura amashengero. Et pourtant c'est pas intention niyo kubaka mu biro wa Kristo. Pastor nguciyemo none se baguha fact bakubwira ibyo uburyo bigiye gusambura amatorero. Barakwereka hawo barakubwira abashaka kubwira bati ubwira abantu kwa mu byaha uterero. Ico naza kugishikako ngo utanga ngo umudendezo ngo barahaye namwumvise bavyita ngo ba bantu bigisha ngo byararangiye byaraheze. Urumva ko tuvuga ngo Yesu yararangije igikogwa twizere igikogwa abantu cume ngo babwiye kuba mu byaha. Eputa nama ndiko ndavuga ninde muntu yumvise Yesu yahonjeje Yesu ashaka kubaho ukangabwira abantu kugenda mucumure ngo mwaragira ubuntu kuko wababariwe byinshi ari wakunda cyane utahuye ico kintu kirakoreshwa nk'ikigwanisho umugwaniza akoresha kugira ngo azimye. Wavuze neza kuminimiza to suppress mu Congereza kugira ngo iyi message ntishike kure ngo abantu ashake kubwumva. Ico ni kimwe kumbore niwashaka kumbaza ibibazo rakimbaza ko ica kabiri nica bitwa ko bigisha ubuntu bw'Imana akabigisha nabi. Urumva bakabwigisha nabi abo nabo ndabashira mu mice ibiri. Umuca wa mbere nuwa bavumbukana akantu gatonya akamenya utuntu dukenya munsi ya mbere agaca tangura kuvuga kandi ayivuga nabi akigisha. Abo ni bamwe harimo ko naje haro maze guchallenginga akubwira ngo none umwambwira ngo ntango ntiri mu buntu mubwiye ati itwara uku ibintu bibereye ngo ntiri mu buntu. Ibyo ni ibyagezwe mu Kirundi mvana ko ibyagezwe yewe nkura ko ibyagezwe amategeko. Urumva ukumva basigaye bafite pretext just ari utwa Steve McVeigh uramuzi. Steve McVeigh yavuze ngo abantu nkabo ngo they don't teach grace they teach disgrace. Ngo ntibigisha ubuntu bigisha ibitera soni. So urumva abo barahari nabo kandi umuntu amaze kubumva aca bahetisa. Muri iyo group ya naho haro kategori ya kabiri yabatahuye ubuntu bw'Imana kandi bakamaze kumenya ibintu mugabo utarakora transformation ngo ikora urukundo kandi aya makosa yose ndamaze kuyakora nanje sindi umuntu je ntinya kubaka kuvuga aba mistakes maze gukora ugasanga harimo ubwibone harimo arrogance harimo kudatahura ko nawe wagira ubuntu gutahura ibyo bintu utahuye ko gutahura ubuntu n'ubundi buntu. Urumva harimo ubwibone harimo kritika ugasanga iyo message y'urukundo twayitanganya amanyama gutunga intoki. Ico iyo nayo ni kindi kintu maze kubona kituma abantu babahetisa kuko nta muntu akunda ubuntu amubwira amakosa. Urubatse ni umudamu wagumya gutora amakosa ntibikunda cyangwa umugabo wawe urumva muvuta n'umuntu aguma ntora amakosa. Hama kategori y'ikindi ca gituma abantu bahunga ubutumwa bwiza nuko hari ababwigishije bavuga ko bigisha ubwo buntu bw'Imana bagaca birekura mu byaha bakabaho ubuzima busanzwe. Ku bantu bakira ikiganiro ntanga igaro kuri WhatsApp nkujya kwawe cukuri kubohora tuko tugaga igitabo c'abikorino ndakunda kwigisha ama epitre kuburyo abantu bataho ca ibitabo. Muri chapitre 6 naguye ku murongo namaze kubusoma mugana utabaye gushasha. Pawulo akora ahantu abikorino ababwiye ngene bakwiye kwitwara ngo kugira ngo igikorwa cabo cyo kwigisha ubutumwa bwiza ntikigira umugayo. Hari gere dusanga dukora ibintu ubuzima tubayemwo umurimo dukora
ugasanga abantu tute ngo baratugwanije epute bagwanije imyitwarire yacu ngira ngo mu kinyarwanda rero bavuga ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo ni kinyarwanda nyine kuko aricyo numva biryoshye kwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo pasi ndagaruka rero cyane sindi buvuge kuri bariya bikanga bafite ubwo bwo gusenya ibyo bubatse no guhomba birumvikana kandi kuko bitera ubwoba nk'uko bivuga nanjye ubutumwa bwiza bw'ubuntu mbumenya bungeraho cyambere bwaranduhuye kandi buri wese niyo sensation yagira wumva uruhutse wumva usa n'utuye umutwaro ubwoba bw'ahazaza burashira ariko nanone nk'uko bivuga uzi kumenya ikintu maze imyaka 11 ukijijwe ngiye maze 12 ans noneho nk'uko babivugaga ukabuze neza ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntiwaryaryaga kira noneho hari nibyo twita ubumana narahanuye nirukanye abadayimoni nagene bitarane binini nabwirije abantu barakizwa barihana nabonye presence y'umwuka wera nabonye gukora kw'Imana none ashaka kuvuga ko ntari nkijijwe icyo cyo kivuga heke iyo ubuntu uko kuri kuje Imana ntago biburwanya na of course ariko uko kuri umuntu akwakiriye aho ho ntibimbe impamvu ituma umuntu yibwira ati wubwe akiyumvamo amakimbirane conflict kubati sinakijijwe se hanyuma si bibishya ngiye kwakira byo nibiki ibyo birashika je ntibyambayeko je kuko sinovuga ngo byarambaye ko ngiye conflict muri jewe mugabo hari abantu bishika kumva umengo kurekura ibyo yarasanzwe afisa avuga ati hari n'abanzi bavuga bati nzogenda bukebuke nzogenda systematically hari abandi bashavuga bati ibi nivyo kubyigisha abantu bakuze ekuta nibyo byabana ni ubutumwa bwiza ni ibintu basic ni byo rufatira birashika bivanye n'umuntu ngena asanzwe ameze n'ibintu yubatse kuko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buza gukura effort y'umuntu ingufu z'umuntu bugatuma Kristo baganza kandi umuntu akunda gukontrola wavuzeho ubuhamye bwawe ngiye mu by'ukuri ntakubeshye nibajijeho ubuntu buza gukwira muri nge nanisanzwe nsenga reka nkore bya bindi wavugaga wiyirizaga ubusa ntaga rukwirata imirimo ariko ku myaka 18 nibwo nasenze iminsi 40 niyirije ubusa 40 jours utarya saa 6 nijoro iminsi 40 byibaze nawe ntabwo nagendaga ntambaye ikoti kubera kunanuka kugira ngo ugira ubashe kurya baragutamikaga nk'umwana niko byangendekeraga nagiye kurya nyine ndatengurwa kandi nashakaga Yesu nashakaga Imana ntibishoboka kuba mu bihe nk'ibyo uburi muri presence y'Imana usohokamo ufite hishurirwa ryinshi ndakubwira personal experience hishurirwa ryinshi imbaraga zo kwirukana abadayimoni ukabona igitinyiro cy'Imana cyinshi no guhishurirwa ntugire ngo Bibiliya ikinjira mu mutwe byanditswe bikiyongera yewe ukanavuga na Yesu ku buryo n'abantu bavuga ati wow aravuga Yesu ariko mu by'ukuri bwa butumwa bwiza ariko nitumutima cyangwa ubwonko bw'ubutumwa bwiza buvuga ko umwizera afite ubugingo buhoraho kandi atazacirwaho iteka mu by'ukuri umuntu atarabimenya mbabare ntwaye umwanya ariko icyo nshaka kuvuga ngiye reka mvuge ngo nari naramenye imbabazi ariko naramenye ubuntu kuko ngira ngo nabandi nkubabivuzeho ntibahakana ko Yesu yapfuye ngo azuke ntibahakana ko twababariwe ariko ntibarengaho kuko kuvuga ngo noneho fite ubugingo buhoraho nkuko abivuze bisa nabavuga ngo noneho hawe kibari cyo kwikorera ibyaha kuko normal maho naganje haraha yarambabariye ariko noneho ni wongera ubugingo buhoraho uzabubura ugomba noneho kwirwanaho irwaneho kuruko ushoboye nakubabariye dore noneho iyiriza ubusa nyine cyane kuruko ushoboye kugira ngo utongera kugwa mu cyaha kuko kukigwamo uzapeya cher icya kabiri nukongera gutoneka mwami urongeye kumubamba urongeye kumubamba ku musaraba sesa ngira ngo sinzi bambeshya niba wenda ntiwagize experience ariko iyo urebye nabandi nge nkubwiye yanjye ukumva buzaho ushyira ubwo buntu kandi rimwe rimwe ukarwana nawe no kuvuga ati ntabwo Imana si yabanje kunkoresha buriya se sinari nkijijwe cyane ko ufite ibihamya nakubwiye imbaraga puissance manifestation bigatuma rimwe na rimwe hari reka mvuge ngo iki inyongera ihambaye cyangwa se ukuri ukwiye kwakira kurenza ukundi ikiza kirenze imbabazi umuntu akanga kucyakira
ntibishoboka byo birashoboka kumva afite bihagaze ku mayente bihagaze no kuco turi kuko urabona ikanda kubwiye nako ndiyumvira mu gatondo Imana yafashe ibintu bihambaye ibishurira inzoya abana impinja mu kinyarwanda yabishuye senga umuntu senga nta PhD dafise ibishurira Ange Michel umuntu mutonyi namuravye mu mugaya n'abantu bato hama abantu bakunda kugora abantu bamaze kubaka izina yego kandi bamaze gukora ibintu nk'ivyo biko ravuga acavuga ati none ivyo bintu ntibica bintera kuba usubira inyuma gukosora inyuma gukora ibintu mu buryo butandukanye iyo conflict je nibaza ko conflict nagize umutima wanje kwara gukosora ivyizerwa bitavyo nigishije niyo conflict nakoze aho rero no benshi baca batinya kuko ashobora kuza guhagarara imbere y'abantu ngo ababwira ati ego ni mwarabonye ibi bitangaza twarakoze ibi mugabo hari byari bibuze ako kantu ko guca bugufi ryo gatugo karaga umwana w'umuntu akunda gukontrola ngo ndakivuga aho rero benshi no bagorera kumva yuko umengo borekura barekeye saganza ari ukuntu gutinya controle gutinya gutakaza leadership power cyane cyane hejuru y'abantu ukumva abantu ntibazongera kugusolicita hari urasa n'utaye agaciro sasa abenda bo simba nkuko tubivuze mu byukuri niyo mpamvu ituma bamwe banga kwakira ubuntu bw'Imana kandi mu byukuri imitima yatsinzwe nkuko mbikubwira ngiye umutima waratsinzwe pe gusa icyo shimira Imana nuko iyo nkuru yambereye nziza cyane kubera iki nubwo nyine nari mvuye muri 40 jours nubwo nirizaga ubusi imisi 21 mu busore bwanjye najyaga nsenga kuva saa 8 z'ijoro nkageza saa 12 ntaraceceka amasaha ane yari yo masengesho normal amasaha ane nkasoma ibitabo bya Yongico avugaga kuri intercession Mana yanjye nkakora uko shoboye kandi noneho ingorane yindi ntabwo nari fite unigiraho ntabwo nari fite nibura umuntu hafi aho ngo ambwire ngo uko niko bikorwa ntago oya nasomaga ikintu muri Bibiliya nkagikora Yesu yirije ubusha imisi 40 kubera iki ngewe Yesu Daniel yakoze 21 kubera iki ngewe nuko noneho inzara n'inyota koko nyifite ngasoma Bibiliya narisomye yose pe hafi kwifata mu mutwe ariko naramisinze nyine ntarahura nuko kuri icyo shimira Imana gituma mvuga ngo ngewe ntibyananiye kwakira uko kuri nuko narinduye nuko nubwo ibyo byose nabikoraga buri gihe numvaga insatisfaction kandi nkumva sinemewe imbere y'Imana kandi nkumva sinizeye ko aje Yesu nabona ubugingo buhoraho malgré ibyo byose nabandi mu masengesho ndangije gusenga nkumva yaba Yesu yazaga tukigira mu ijuru ariko nimpava I'm not sure nkahora ndi muri incertitude kumva utabizi neza bigatera n'umushiha sinzi mu mutima mubi kubera iki ugasa nk'umuntu ushiwe kuko mu mutima wawe harimo insatisfaction nta kutagiza ariko ntuha noneho mu maso wakana cyane ntabwo uciriyemo uja kurondera ibintu bisanzwe biri muri wewe uja kubirondera hanze mu butayu mu misozi mu venteje gusenga si bibi tuvyumve ko narisonzesheje sinigeze nisonzesha 40 jours mugana narisonzesheje iminsi nanje kandi ntajya ntanywa mugabo nava mu masengesho nkirotuva nkisanga hakiri ibintu biri muri jewe sinzi ko byagushikira kandi ari byo nyine kandi ubwo bushobozi izo power ukabona ibintu by'Imana bikoreka kubera umutima wawe buri wisiyeguriye Imana ariko ukaguma rutuva ari ibintu kigwana navyo urumva wa munezero ko ravuga kwishima kumva biragoye na ministry abantu bariko barakora ibikorwa bakama bumva bigoye nageze ahantu umunsi umwe ndi muri church na full time mpamagara mu pastori mukuru namubwira nti jewe ndabihevye ndagiye ikibazo ncari yuko Imana itankunda kandi itakirankoresha nuko nari nkiko ndarondera gutsindanishirizwa kuba justifier gutsindishirizwa n'ubumengo Imana ntinyemeye bikwiye nteza kwisonzesha cyane nteza kuvuga ubutumwa eputa ibyo byose ndabikora mwana munumva umengo hari ikintu kibuze kumva yuko Yesu ambumvi Yesu ankwiye Yesu amagije ko Yesu ari muri jewe ko yampaye amahoro ko yampaye imbabazi ko yangiriye ikigongwe iteka ryose apana rimwe gusa wavuze ikintu no munsi nkoze nabi ejo hatunumva umengo agakiza karatakaye umwuka w'Imana ko aca kuvamwe rero masengesho nakora sinshaka kwibagira umunsi umwe ico gihe imbere ye uko ndibwira pastor ko ngira ngende naragiye ahandasenga muri salle hari salle dusengeramwo inyuma y'amashure ndasenga ndiko ndarira Imana ndaryama muri poussière
mbwira Imana Mana ndagusabye mu rukundo Mana je nta rukundo ngira urumva numva mengo nta rukundo mfise ndibuka ari umujene twakorana n'umupastori nawe Burundi acaca aranyumva anciye yashangiye Mana ngurayiborogeye kweri acaragenda akavuze kankuta mu mutwe ndavuga je ibintu rero ndabihevye mugabo gushika munsi nkamwe Imana nyugurura amaso naho urakona babariwe ubwa mbere atari kubera ibyo nakoze kubera ico Yesu yakoze icya kabiri naho uragakiza atari kintu agakiza ari umuntu ni Yesu Kristo hama ivyo gusoma Bibiliya narasoma Bibiliya ngo kwanje Bibiliya wasanga narayisurinye presque yose hafata amaverse menshi ku mutwe muga amaverse nkayafata amaverse adafise substance kuko Bibiliya ntivuga kuri Bibiliya ivuga kuri Yesu rero Yesu yabwiye abakuru b'idini muri Yohane 5:37 kumanuka ngo mushira umwamiza amaso abakuru b'idini umwamiza amaso mu mategeko mwibaza ko muri yari umuzuro nk'ubugingo budashira ariko mukanka kuza kuri jewe kandi ayije bivuga kandi bitemanya kuri jewe kandi ganda baho ubugingo ivyo rero maze kubitahura byahindutse bya bintu byari muri jewe bimwe bamwe baje kurondera hanze nasanze byaciye bihinduka cangira passion cangira umunezero urumva ndahinduka mvuze ko narahindutse bijya ntavuze by'umuntu yamashavuye yari natwenga arabona niko nari imeze uwakwereka nk'abantu twiganye muri secondaire ntabwo ari ngewe basenga bazi nahuraga mbabaye umuntu kwibwa ati umuntu gahora n'umujinya kandi mu by'ukuri atari umujinya ahubwo harimo muri wowe umururaza atari umururaza ariko kubabazwa no kumva usa n'umuntu nyine urakariye ikisi urakariye wowe kandi si wowe urashaka kwezwa urashaka kuba intungane urashaka kugera kuri cya gipimo wibwira ko Imana ishaka ngo ukunde uzabe mu ijuru ukunde uzemerwa none rero uko gukora biratera umuruho umuntu araruha wongereho n'inzara nitubivuga abantu bararakara ariko les hormones umusemburo urekurwa nuko umuntu yariye ntabwo umubiri ushobora kurekura iyo umuntu ashonje arekura nyine urakariye kivuga twahoraga mu masengesho anje ndibuka mu 2001 twisonzesheje umwaka wose nimvuga gutya ariko aho ngewe nakirijwe twarisonzeshaga nyine ku buryo hari nabisonzeshaga kutamira amacandwe vanaho kurya amacandwe n'amate kutamira amate amacandwe kuryo nayo ubwayo ntuyamire avanaho ibyo kurya rero urumva ukuntu bikomeye twarisonzeshaga by'ukuri urumva twamberaga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane tukarya ku cyumweru kuwa gatandatu no ku cyumweru nimvuga hafi saa 6 nijoro umwaka wose kwa kundi ugeraho ukajyumva uhorana imbeho n'icyuya kidashira kwera amaraso ari make mu mubiri angira ngo bo twiganye barabizi ariko ni hahandi ukajya wumva ntacyo ntiwemewe imbere y'Imana nge rero byaranyoroheye kuza kumbwira icyatuma Imana inyemera kumva ko bwa burushyi wa muruho wose nagize ngo nkunde nemerwe mbona ubugingo noneho n'impano yampaye ubuntu sesa kuko mbere nagiraga kumbabaza ahashize yarahababariye ko imbere se hanteye ubwoba nduhurwa no kumva ko yampaye aha rero niho bitangana kuri cya kintu iyo abantu bavuze ngo Yesu yatubariye ibyaha byahashize n'ahazaza abantu bakavuga ati murumva b'abanyabuntu ibyo urabivuga hiki ikibazo kirakomeye ndakunda analogy abantu bamwe bigisha batakunda gutanga bavuga bati igihe Yesu atanga igitambo kimaze cyo kumusaraba ariko arabambwa ibyaha yababariye byari byo muri passé canke byari muri kazoza byari bya kahise no mu rujya mwanya no muri kazoza actually nibyo uzamwizera wese muri tazi tandukanye zibaho kwisi nguciriye murebe iryo niryo jambo rya mbere umwuka wera yakoresheje ajya kunyigisha ubuntu nari jyenyine ndabyibuka ndi mu muhanda nuzuye yamarira wavugaga impamvu se yindi nuko nari ntangiye kwibonaho ibizaha ntakekaga ko byanesha none nkurwa umutima nyuma ya minsi 40 nyuma ya 40 jours s'il vous plaît nyuma ya 21 jours nyuma ya kwagusoma Bibiliya cyane nyuma ya kwaguhindura imyambaro nge nambaye jeans ejo bundi urumva
ewe nibyo anje utambara pantufure mbega nyuma y'ibyo byose numva ndarushye ntangira kwibonaho ibyaha ndiheba rero icyo nicyo cyambere sinzabyibagirwa ari saa 9 ijwi rinza mu mutima iryo uvuze ese Yesu ko yabambwe ukavuga ko yacungwe yabambiwe ibyaha byahashize ko utari wakabaho wihuza na ute wihuza na ute hanyuma se kuvuga ngo yakoze byaramutunguye abikobariye utarabikora hanyuma si ibyo uzakora byo ntazabibabarira aha komeza afite ni ikintu gikomeye cyane cyo kintu uvuze kubera abantu benshi bazi ko bababariwe ibyaha bakoze ejo ibyo nakoze kare okay naho nyine by'uno munsi nteza gusaba imbabazi nteza avuga mana mbabarira afite abantu baritiranya kwihana no gusaba imbabazi repentance et confesser ndavuga mu gifaransa kwatura ndashaka kubwira Imana nti Mana je ndarakara par exemple ubu ndashaka kubwira Imana ndarakara vraiment kandi iki kintu nikini ntikikwanye nico ndi muri wewe sica nuka w'Imana shoboza ndagihebe iyo ni kwihana ni guhindukira repentance ni changement de direction guhindura inzira wari kurajamo iyo wakiriye Kristo wari kuja mu irembo rya gusera nini ucuhindukira inzu ukaja mu irembo rya rifunganya ryo Kristo ukaja muri ryo aho babibaye une fois pour toutes agakiza twagahawe rimwe rizima nimbabazi z'ivyaha ziconnecte n'agakiza twabahawe rimwe rizima mu gitabo c'Abaheburayo ndagikunda cyane nico gitanga analogy nziza karoro keza kerekana ngana Yesu igitambo yatanze kimaze yatanze rimwe rizima catwabara ivyaha byose rimwe rizima Abaheburayo 10 umurongo w'icumi 11-14 avuga ngo reka twasome nibyo bera yuko kugira abantu dukurikire nyaba bibaza yuko turiko turavuga amakuru yacu ngiye ko twishimikiza ijambo Abaheburayo 10 umurongo wa 10 haravuga ngo umurongo w'icumi uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubeshejwe nuko umubiri wa Kristo watanzwe rimwe gusa 14 kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije gose abezwa gushitsa ibihe bidashira none mumva yatwejeje igihe kingana gute ibihe bidashira mu kinyarwanda mvuga ngo iteka ryose imbabazi z'Imana twazihawe rimwe rizima kuko uwo Yesu Kristo abaho na ntajyo ngo yame adusengera adusabe niwe kimazi cacu niwe mavuka wacu yatubabarira rimwe rizima simaka ngume saba Imana ikigongwe kugira ngo nitwe ababariwe narababariwe icondi iyo nkoze ikintu kidashimisha umwuka w'Imana arambwiye ndaciyambura biritubwira ngo mwiyambure ubuntu bw'Imana butwigisha so depuye mu gifaransa kwiyambura kureka guhunga kwikunkumura niyo majambo bibiri ikoresha ivyo rero n'amajambo asigura ati bireke stop it hana bibiri tubwira ngo hunga hagaze ku busambanyi par exemple bibiliya nikubwira ngo senga oya ikubwira ngo hunga flee hari umuganda nako ndasobanurira n'interprete Burundi kera yakora byigisha mu gikono cy'ugwaruka acavuga ati iyo bibiri bivuze ijambo flee iri hagati yo guhunga yo kwiruka no kuguruka aturamaze ko amadesanime aba ubukoko bwiruka budakoze amaguru hasi ati nibijya no kwiruka udakoze amaguru hasi rero twarababariwe rimwe rizima twarejejwe rimwe rizima twaragiriwe imbabazi kuko izo mbabazi ntizihagaze kuri jewe zihagaze kuri Kristo Yesu ngo niba byumvikana nacyo gitera ubwoba rero niho ubwoba buzira Pastor Ange ngibyo uvuga ndabyumva ahubwo ndagira ngo mse n'udahari utari hano muvugire nibyo twarababariwe rimwe rizima imbabazi ziduhindura ngira ngo zitugeza ziduha ubugingo buhoraho cyangwa reka mbyoroshye nge mbyumvira mu mwana rero urabona umwana wanjye iyo mubyaye ni umwana wanjye byiteka akora nabi cyangwa neza ni umwana wanjye niba Imana iratubyaye ngo tuba abana bayo tuzabane nayo iteka ntibihindurwa n'urugendo ngendana n'umwana wanjye rwo gukosa no kudakosa byoroshye rwo gucumura no kudacumura kugwa mu bizaha no kutabirwamo nicyo tuba tuvuga mu by'ukuri si ukuvuga ko Imana duhaye faveur yo kuvuga ngo nabababariye
nimugende mwibereho uko mushaka nicyo oya aho ngira ngo niho shaka ko afite niho n'abantu benshi basha batinya kuko nkuko navuze tugitangura hari abantu basha babyabiza bagaca bavuga bati n'ubundi sinababariwe ndi mu gihe cy'ubuntu reka nibereho uko nshaka no nimba yuko uvuga ati je nababariwe nataye ko nababariwe ugaca uvuga kubaho uko ushaka kugeragezwa ugatsindwa birashika birashika nuko nabirivwa muri Yakobo ngo twese ngo dusitara mu buryo bwinshi ko birivuga muga gutsitara ngaca ndabigira lifestyle bigaca bihinduka mode of ngena mbayeho ikoso gutahura so twarababariwe biriya ntubwira muri Magatiya 5:13 ndibaza haravuga ngo umudendezo freedom umwidegemvye mwahawe ntumugire urwitwazo rwo gukora ibyaha bya kamere mbi rero twarababariwe ntibica bituma tubaho ko dushatse tubaho uko ashatse ndagaruka ku kintu rero wavuze pastor nanone twibuke turimo turagana kuri abantu bavuze ni iki gituma abantu batemera ubuntu bw'Imana gituma abantu babujugunya kandi mu by'ukuri icyambere ntabwo bahakana kereka ruku cyangwa nkuko bivuga batarahishurirwa cyangwa atagira umwanya wo kwigishwa ariko Bibiliya ivuga ijambo ubuntu ishuro tudashobora kubara ndashaka kuze kubwira ekanazirana navyanditse ibivuga incuro 131 mwisezerano rishya Bibiliya yose muri Nouveau Testament incuro 124 muri izo Paulo yabivuze 86 ibaze ijambo ubuntu ni ijambo ibaze izo nshuro zose Bibiliya ivuga mu yandi magambo ugiye kureba amwe mu magambo menshi avuga ruko inshuro nyinshi mwisezerano rishya n'ubuntu burimo none nta wabuhakana yenda wahakana uko bwigishwa ariko nta wahakana ubuntu turimo turibaza ngo niki gituma rero abantu babwanka abantu bakabuhejeta abantu bakabujugunya kandi buntu ari bwiza nta utabwifuza ninde wakaga kubugirirwa ndagaruka rero aho waruhereye aho warurangirije ngewe njya mbone nanone kuri babandi wavuze babwigisha nabi ari nabo waruvuze ngo umuntu uvuga ngo uko twababariwe niki gituma ntabaho uko nshaka kuri ngewe mbona ubuntu uramfasha niba ntibeshye uramfasha mbona igituma rimwe na rimwe hari abantu bavuga ngo bamenye ubuntu ariko batarabwakiriye kuko ubuntu niko nizera kugeza ubu bugakirwa bwemerwa na fazi banziriza ubuntu twa kwemera ko umuntu ari umunyabyaha no kubabazwa nabyo nibyo aho hantu haragoye gato kuko ntushaka kuvuga ngo waramenye ubuntu utarabwakira oya kuko ubuntu ni Yesu ubuntu ni Yesu vyibuke hari abantu bakiriye Yesu mugo batarashije guco Yesu yakoze muri bo badahishwe icesa nica bari muri bo abo rero bashaka kuba bafite ico bita head knowledge ubumenyi bw'umga mugo butari bwo mu mutima subiramo pastor subiramo ungiro usubiramo ayo magambo so narivuze nti Yesu niwe buntu hari abantu bamwakiriye Yesu ubwo bakiriye iki bakiriye ubuntu barabufise muri bo sikintu barondera kiri hanze hama bakumva amansi masobanura gatonya kuco bakiriye ntibihinduke hishurirwa bigaca biya head knowledge ntibibe byarahinduye umutima ngo ibinduke revelation binduke parole ya vivante wogeze kure rero ngiye ndabanza hangaha kugira ngo umuntu yakire Yesu ari we buntu bw'Imana yaba mwakiriye atazi uwo yakiriye uwo ari we yaba mwakiriye azi ko yakiriye ubuntu mu by'ukuri ikibanziriza kumwakira ni intambwe ngewe nibaza ko ikomeye yo kwemezwa mbere ya byose no gutsindwa no kuba wararemerewe no kuri umunyabyaha noneho ukaruha ukababazwa gehinomu igasa nibera mu mutima kubabazwa no gutinya hazaza bigatuma yibaza ngo ari kubunakirane nge nibaza ko umuntu ari we wakira ubuntu yeah of course amfate wakira ubuntu nimwe twita kwakira gakiza ukizwa nka jewe ndibuka ibyabaye tariki 5 kwezi kwa 5 2021 saa 11:30 kuri Minevame muri ndayibuka nanarize I remember what happened narumvise ko umuntu nkuye ko nari nakiriye ubuntu nakiriye Kristo Yesu mugaca mara imyaka 8 ntaravyumva ntatahura byari ibyo utasobanukiwe icyo yagukoreye nasobanura nico ndi muri ndagaruka rero hanga buretse iyo tariki 11 zitanu z'ukwa 10 z'ukwa 5 le 5 2001 kugira ngo byonyine
ndakeka Ange yari umusore jeune Ashaka. uba mu gisagara mugani w'abarundi wakagombye kuryoherwa neza ndi mu birori kugira ngo ugeraho wowe ubwawe wijyana mu rusengero nibaza ko utari umurokore ngiye navukiye mu kirokore yaba ngiye umva rero ngiye nabivukiyemo wowe ntabwo ryari idini ryawe ni iki cyatumye Ange ubwe yijyana muri Minevam akemera akareka bya bindi wari umeze ute kugira ngo uko kurizwe n'icyo gihe niho nifuza kugira ngo twumve irembo ry'ubuntu kuko ubuntu hari igihe tubona nkaho ngiye nibaza ko umuntu uvuga ngo reka ndaza kuhagera reka maze nkureke je cyabaye bwa wakivuze kare n'ubona cyo kwivuga nararushe so nari umwana w'Ibujumbura ndi mu birori nja muri ambiance boîte copain copine nywa inzoga nyinshi ngiye kwirata mwe by'abisi bakora hari amatemo yaje je nacumbiriza cyane abantu naguma bavuga nakora ibi mu kibagara Yesu kamukuramo nageze ahantu ndaruha ndananirwa mugabo ntabwiye ubutumwa bwiza hari abantu twabana twigana kuri Cedric aho niza ari umuntu twigana uwo muntu ntaze impact yakoze ku buzima bwanjye Raoul sinzi yari mugabo yarakoze impact kuko yarambwira ibya Yesu kandi nkabona testimony ingena bayeho nkumva afite amahoro n'akaruko kenshi arambwira ibya Yesu mwandagira ahantu ndaruha rero bya bintu ndiko ndabamwo biranduhisha gushika numvijwe imborewe nasinze nawe mvita ko gusinda nanyoye inzoga maze iminsi 5 nkesha ntahagarika non stop nywa boîte hanyuma muri uco gihe mborewe ndibuka twicaye ahantu aho twita kwirigara twaho twicara abajene twagendana nicaye ndababwira nti ku munsi wa gatandatu jenzo ja gukizwa ko namaze nzi Minevam ko nagenda n'abana watanguje Minevam twara abana hafi ntije something ja gukizwa umwe muri bacarambwira ngo wowe ni wakizwa wowe ngo ninge nuri mborego ngo nanje zoca nkizwa ntabwo ni sawa nabivuze mborewe muka w'Imana yangendeye mborewe ndibuka ko naciye nta hari umunsi wa gatatu uwo munsi ku munsi wa kane canja mu yanzu mu gitabo ca Apocalypse ibyashwe Yohana mu Bibiliya papa yarafise Bibiliya y'Igifaransa nja mu cumba ndiyugarana ndagisoma cose kugira ngo ngire ubwoba nyinagira ubwoba ceme bakuborego naje ugisoma ndi wawundi kuko indani mu buntu ntiyari bwajeyo samedi ca ndavuga nti ndagiye kuri Minevam mugana banje gutora Bibiliya ntora Bibiliya yari muri salon kenshi ndayitonda ndasoma ndi mukozi kwa ngaburira aya macangwa ijambo riri mu musoba musiguze Ecclesiastes rivuga ngo je no mamisitwa ngo umusore ngo ni wishimishe ni winezereze ukore by'amaso yawe akubwira n'ibyo mubira akubwira ariko wibuke ko byo byose uzoca mu rubanza rwazo nagize ubwoba ndavuga byagihe no mu kuravuga ndagira ubwoba numva je ndapfuye kandi ukanga ndondere Yesu no kujya sinari candiruka muri Minevam ntihari kure yo muhira hari muri ville nuka muhira nano ngene 15 n'amaguru ndiruka ndashikayo shitse batanga kurimba indirimbo ngenda kumvishe Imana ngene ubuntu bwayo butangaje nahasanze bakogira repetition nashitse kare sanga uronge korale twari tuze twara abana hafi arambwira ibya Yesu gatonya ninjiye nicara inyuma yari kigize ntonya nicaye inyuma aba mama bari ko bagira repetition baca barimba indirimbo bavuga ngo Mana ndagusabye ungirire ikigongo umbabarira imyaka nagutaye nkaja kure usubize mu ruhongore mu muryango w'abana bawe nzoduga imisozi manuka ibiyaya mvuga ubuntu wangiriye can you believe it ico nakoze amajambo numvise ngo ndi wa mwana w'icangazi ikirara ntangura kurira ndarira ata message yavuzwe niyo ndirimbo numvise ndi umwana w'icangazi hanyuma turasenga kirito yose yaheze ndiko ndarira baravuga ubutumwa bwiza nje nakijwe je nyene uwo munsi icabaye niki nararushe ntara ko ndumunyavyaha message mpamwe Imana arayikoresha ndabita kuvuruga umutima wanje arawunyiganyeza gatonya hanyuma babutusha kwakira Yesu ninde nje mbere nakira Yesu nuko natawe ko ndumunyavyaha numva ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwiza buhindura umutima wanje Yesu acarampindura ubwo rero nagire urakoze cyane pastor ubwo buhamye duhaye burasobanura neza icyo nashaka kuvuga ngewe mbona hari abantu batigeze bakira ubuntu bw'Imana ariko bigisha ubuntu bw'Imana ndaza kwisobanura bigisha ubuntu bw'Imana babisobanura neza kuruta abandi yewe nabo ubwabo n'ikimenyimenyi
ubona baramenye ikintu cyo kurisha, reka mvuga ijambo rikomeye, babonye akantu gatuma nabo abantu bashobora kubumva. Abantu wanabivuze neza, niyo bagiye kubibwira abandi babizanamo idini kameremere, kurakara, gusuzugura, guhindura abandi ubusa. Ngewe namenye ubuntu, ntabyo muzi mwebwe, twe turazi, kuko ubuntu bw'Imana wabivuze neza, bwarakuruhuye, bwaje urushye, bwaje unaniwe, bwaje wuzuye ubwoba, bwaje ubwo bavuga ati izi nzoga ninde wazinkiza. Hanyuma ubona wifuza ukuruhura, umenya inkuru nziza y'uwakuruhura. Nge mbigereranya n'umuntu ukize malariya. Abantu babaye iwacu muri Afrika, mu Rwanda no mu Burundi, malariya itera iseseme, igatera kuzungererwa, niba ari ikintu kibi ni malariya. Sindabona umuntu wakize malariya ngo akumbure kurwara malariya. Avuga ati gusa ninde wawe ubu kwere nzongera ndware malariya. Nubwo twarwaraga malariya ngewe ugasanga mama icyo gihe nkamanze ko ndi burya icyo nshaka, ndi bubone icyo nshaka, niko ngiye byagendaga. Kuko nagiye kwa muganga ari bungure fanta orange, ari bungurira umukate, nono rimwe bikanananira kubera ko warwaye malariya. Ariko kumva ko kubera iyo position, kubera ko urwaye nturiwe nk'umwana nk'abandi, we barakugenera ibizawe, we barakwitaho, normalement akabaye ubuzima bwiza, ariko ubwo buzima ntibukunda kukurarwaye. Sindabona rero nubwo ibizaha biryoha, nubwo ibyaha birimo binezeza kamere, ariko nka kwa kundi umuntu abamerewe arwaye malariya, ntushobora kwifuza gukomeza kubaho hano. Aho rero iyo ugize amahirwe ugakira malariya, uvuga ati nzagira ibyago mu bundye, ariko se nakongera kwifuza kurwara ya malariya. Aho tugana plange na wicimiwe. Exactement. Niho rero mangaruka rero nkavuga nti ubuntu bw'Imana duraho nibaza akagombye guhera, nuko buhera bwakirwa n'umuntu witwa umunyabyaha, bwakirwa n'umuntu wiyiziho, urambiwe we ubwe, umuntu wirambiwe uvuga ati ko ninde wanduhura, umuntu wizinutswe, uwo ni ubwirwa umuntu akabwakira pastor. Naho ubundi bindi byaba ari idini, yaba yakiriye idini, sinzi niba mbeshya. Nubwo twavuze izo message, umuntu uza akavuga ati nabo nyumbwira ngo ese ngo nukwakira Yesu gusa, ngo nuko bivuga ngo reka bisubiremo. Se nibaza ko mu byukura ko aragakiza. Oya ntagakiza n'ikimenyamenya uza kwibana mu nyuma, ingene changement yahabaye canke itigeze haba, kuko aho ubuntu bushitse ugira impact. Ninda arabona imvura iguye ikagenda atacikoze, nk'izubiyo ryasiragira impact. So ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo iyo buje mutima wawe ukakira Kristo muri wari w'ubuntu, hateza kuba changement. Nje tuma jewe ndagira ikibazo iyo numvise umuntu ariko arigisha ibintu by'amafaranga by'ibikirabura by'imigisha, hama gacahereza ngo wakire Yesu. Urumva nigeze kumva umuntu ariko arigisha, simvuze ibyo numvise bavuga, umuntu ariko arigisha avuga ngo nasigaye arya amafiriti na mayonnaise n'ibiki n'inkoko, acabwira abantu ngo mwakire Yesu. Abantu babaje kwakira amafiriti ni babaje kwakira Yesu. Actually babaje kwakira Yesu utanga amafiriti. Babaje kwakira Yesu utanga amafiriti, kandi aranayatanga simbeshya, niwe yaduha, niwe dukesha ibyo dutunze byose. Ariko n'ikimenye ntago byarinda, ntago ngiye nyamvuga ngo ntago byatuma apfa. Kuko nyine n'abayatunga n'abayarya n'abayamena ntago ibamuzi, ntago byatuma Yesu apfa. Arayatanga we, ariko nibaza ko ububeshya abantu ubarangiye kitari cyo suwo Yesu. Kuko harundi ari inkuru numvise, ariko wabivuze asa nk'uwavuze ko ari ukuri, barimo basenga yirije ubusa atakambira Imana ngo imuhe ibyo kurya, bari bagiye kuburara. None umuntu anyuraho arabumva, aravuga ati kandi abarokuri babibicucu, hatubazi ko Imana iri bumwumve. None avuga ati agenda mu rugo iwe, azana ibyo kurya, abinyuza mu idirishya arabibamene, abisukamo. Ati kandi baraje bashimira Imana ngo nibibahaye, kandi ari nge. Urumva babibonye nyine bishimira ati Mana umanuye Mana mu ijuru, atumva singewe se. Naho kubarokore bazi ko uko Imana ikora sesa. Urumva rero Imana niyitanga biriya, nikoresha biriya, ariko biraciriritse, ntago bingana n'umurimo wo kumusaraba. Tugaruke rero ubivuga hiki kuri babandi nkuko bivugaga biteye ubwoba, niko nibaza ku muntu ushobora gutinyuka akavuga ngo ubwo twamenye ubuntu wamucyaha uti nyamara muvandimwe isuku kuye kugenda, ntago ari ibyo uri gukora, atariko se kuki mukunda amategeko. Yenda turanakabije tuvuze ibyaha byo biteye ubwoba, twivugire kuri discipline spirituelle. Urabona ujya kuvuga ubuntu urasobanura icyanditswe, urabuvuga ubukuye mu ijambo,
ntabwo kandi byamanutse mu ijuru ngo bikubeho wafashe umwanya urarisoma kandi mu kurisoma bigenda biguhindura gusenga ntabwo kuba waramenye ubuntu nanjye ngira ubuntu bwo kwiriza iminsi 40 nabikora ariko sinaretse gusenga abamvuga baricyo bose ubivuga hiki Pastor Ange kubera ko ubuntu bwaje actually bisa naho navuga ngo iki bwadushize muri pinosité cyangwa muri repos éternel je ne sais pas c'est quoi définir je sais pas to be slackers nko cyangwa abanyamerika je nibaza yuko abantu bavuga ivyo bintu baratahuye ubuntu message the gospel of Jesus Christ n'abarabwumvise kuko ubwo buntu ko twabidefinishije twabivuze nibwo budushoboza Paul avuga ngo nibwo bunkoresha ibyo nkora byose nakoze gusumba abandi bose Paul wonyene ni wahindukira akavuga ngo musenge udaseba kandi muberemo maso ahandi Paul kabona ngo ndabasengera abantu bose yarongera abasengera rero ubuntu bw'Imana dushaka kubuza gusenga narabavuga ngo Yesu yaradusengeye ibyo nsibyo Yesu ashadusanga yego nivyo mwuko w'Imana aradusengera ko ntituze gusenga neza ariko ngiye tutaze gusenga neza adusengera aniha ngo nibisigara ngwaje meshe canke ngo ushaka gusenga oya kandi cha kabiri kuvuga ngo uca nitwara uko nshaka ngo mbaho ngo ndi muntu bw'Imana ntuba wabitahuye je nama ndiko ndavuga ni nk'ubusenga ndamubwiye nje nkagukubita ikofi hama bacugotewe ntubona ko nkurungira amakosa hama ngaca mvuga nti ambabarira asenga akavuga ati sawa genda ntusubire siko uvuga genda ntusubire hama cenga rukaca nfata nkagukubita ibuye mu mutwe nta ucyo gihe nkurwanya satani nkukiza ubuzima bwawe sesa none ni kubera iki nuko ntaba natahuye icimbabazi zasenga zisigura imbazi zasenga zisigura genda nzosubire uribuka Yesu umugore bamuzaniye bamufashe yasambanye nama ntangara ujya umugore ko ari isambanya mbega yari afise undi umugabo ariko arasambanya mugabo idini yatoye umugore abaryo rizanira Yesu kugira amupime Yesu acaravuga ati muri mwe budakora icana mutera ibuye hanyuma bose baramaramara kuba ari bazi deje ikosa baje gukora barenze gucagezwe bateza kuzana ivyabona bibiri niko amateko yavuga canke bitatu nujya mugabo bakamuzana kugira nawe ahanwe bazanye umwe bamurenganije Yesu acavuga ati ni mutaca arunama hama bose umwe uhere kuri mukuru baragenda barahunga acasigara wa mugore ko ararira Yesu acamubaza ati femme mugore abakwagiriza bari hehe acamuga ati ntabahari mwigisha acha yamubwiye gute ngo genda singucira kwiteka genda ntuzosubire gucumura muri make Yesu nibyo dusaba tumaze gutara ubuntu bw'Imana ntimuca utubwira ngo genda wibere uko ushaka eka namba umuntu akoze namwe ko ndavuga ica Ange Michel yokora nica asenga yokora ica ico chose uno munsi ni choice nakoze ni choix wakoze mu bitekerezo vyawe hamuka kimeditako hamuka gikora haraca babona satani yambeshe oya satani yakobesha ukura afise muka w'Imana akubwiye ati hunga akubwiye ati yambure nera babivuga ngudatahura neza message icarico ibyo se byo ntago ari bimwe mu bituma ubuntu bw'Imana abantu babwanga nyine iyo kuko ngira ngo abafaransa bakunda kuvuga ngo igice cy'ukuri nacyo ni ikinyoma niba ubuntu bw'Imana wabivuze neza Pastor Ange uravuga ngo ubuntu bw'Imana nicyo bwaduhaye cyangwa bwaturinze bwadukijije nanone cya kabiri nicyo bwakoze bukora muri twe ubuntu burakora muri twe icya gatatu uravuga ngo ubuntu n'umuntu nuwo twakiriye ukorera muri twebwe none ntibituma mu by'ukuri iyo umuntu agarukiye gusa kucyo yababariwe kucyo yarinzwe ngewe narababariwe no condemnation ndi umwana w'Imana hanyuma ukiberaho nyine nkuko wavugaga bijyo ntibituma abantu bazinuka ubuntu uvuze ikintu gikomeye cyane reka mpindukire simaze imyaka myinshi ndavyigisha ibintu kandi sinabika imyaka 15 muri imyaka 15 nkuko navuze hari amakosa nakoze hari amakosa atandukanye nakoze mu kwigisha mu buryo butandukanye ariko mpindukire no muzi bavuga ni no that was wrong ivyo nivyawe n'ubutumwa bwiza ivya approach nagize abantu benshi bigisha ubuntu bw'Imana ngenda kubwire pastor bagarukira ku kintu kimwe kuri identity abana b'Imana nico waroheje kuvuga iki ndakivuze kuko ndamaze kuja gutumirwa abantu batandukanye kwigisha nagira approche yindi tandukanye niyo bo bamenyereye ya identity gusa turabera turabariwe turabagororotsi oh haleluya turanesheje turabanesha ibintu nk'ivyo
nababwira ko hari ukuntu dukwiye kubaho bagaca kubwira ngo usigaye wigisha amategeko sino kubwira how many times maze kuvyandikwa ku telefone ngo nushigisha ubuntu bw'Imana usigaye wigisha ngo amategeko kubera iki ubwo buntu bw'Imana budugira abana b'Imana bakiranutsi butubabarira duhimba baziteka ryose nibwo nyere buza kutwigisha kubaho tudakunda isi n'ivyisi tutabesha tutibadasamana tudakora ibintu byose ubwo buntu bari tubuza rero abantu benshi baravyanka kubera hari abantu aguma kuri parti A y'ubutumwa bwiza reka mvuga iki kintu ugiye kuraba ama epitre ya Paul ariwe twabonye yavuze ubuntu gusumba abandi bose yavuze ubuntu gusumba Yesu Paulo uravye ama epitre yiwe mu gutangura kamere gitabo c'abikorino abikorino ubagereranya n'ishengero ry'uno munsi ry'ishengero ry'amafuti abarundi ukoresheje mu ry'amanyanga harimo amafuti yose abaho tuyabona no munsi mishengero ry'uno munsi ariko Paulo mu kubandikira nahera muri condamnation natawura babwiye ngo abakorino b'abanyabyaha hamwe babasambanyi mu sama division mu sinsaku sivya heramo atangwa ndabandikiye abikorino bejejwe mu kuri muri Kristo Yesu mwahamagariwe kweza atangura kubabwira ico babaye muri Kristo Yesu kugira bibutse uwo bari nico ubizeye ari hamahejeje rero agaca babwira abakosora akababwira mwarakoze ibi umuntu nk'uyo turamwirukanye mu ishengero tumuhaye satani kugira ngo umubiri wa wonona kimwe mu yiwe izikizwe urimo ko umuntu agiye guhona baramwirukanye ngira agenda kubitike hanze ariko spirit yo kuri born again yaba bari biteka ryose agende izokizwe Yesu nyagaruka ubwo umuntu ashaka kubabara kandi ari hanze hari ama consequences tubamo rero abantu bigisha ubutumwa bwiza benshi naje bayemo panda exito nuko tuguma tuvuga partie A yico twabaye muri Kristo hamana tugende muri partie B wanashaka ukamengira batera ubwoba akarorero abakorosaye gatatu kubera ku murongo wa mbere ushaka murongo wa kana tugira niba mwarazura hana Kristo niba ushamaze kuri Kristo yicaye mwijoro mugani nica bitugumiza ku maso ari mwijoro atatubwira ngaha ku isi murongo wa gatanu kumanuka nyara dukwiye kwigenza kwiyambura ibintu benshi rero n'abantu bagarukira kuri partie A ni moitié ni gice c'ukuri sukuri gukwiye nge narabonye no kuri identity ubwayo na Bibiliya ntivuga identity yacu no mwiranga muntu yawe identity yose baho ntivuga so na nyoko n'amazina yawe oya ivuga icyo ukora ivuga statut social ese warubatse uri ingaragu ukora iki iyo ni identité complète ntabwo identité yacu igomba kugarukira ngo ngewe ndi mwene kana runaka oya ntabwo ari byo byonyine kire kuza uri umwana umeze utyo ni umwana gusa ariko ukuze bavuga icyo ukora niyo mpamvu Paulo atubwibutsa ko tuguhamagarirwa gukora duhamagarirwa nyuma mu Abefeso 2:8 avuga ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri twe si ku mirimo atagira umuntu wirarira cuma kibutsa ngo kuko turabo yaremye tureme imirimo myiza iyo umuntu yakuze rero agira identité complète niyo identité ubwayo kuri nge mbambo nituzuye ubwayo yivuze ntubu wuyuzuye atwibutsa ko turi abasirikare muri ya mirimo twahamagariwe turi abasirikare bahamagariwe kubabazwa Petro wajya avuga ngo abababazwa nk'uko Imana ishaka nibabitse umuremyi ubugingo bwabo bakomeze bakore neza Paulo Abafilipi 1:29 ntabwo twahawe kwizera Yesu gusa twahawe no kubabazwa kubwe tubabarizwa ikise tubazwa kugira ngo koko umubiri wacu datwarwa n'irari rya kamere ngo dukore byo kamere mere yacu yifuza kuri nge nabyo nibaza ko ari kimwe mu bintu bituma abantu bangisha bazinura abandi ubuntu ikibazo rero ese umuntu wakiriye ubuntu akemera ko Yesu yamubabariye yamukijije akumva ubutumwa pastor umubwira ati nyamara ntibigarukiraho dore wahamagariwe kwezwa nkuko abidusomeye mu Baheburayo 10:11-14 hatwereka rwose umurimo warangiriye muri twe wo kwezwa ariko 12 nanone 14 akavuga ati mugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kuko utejejwe atazabona umwami none nkibaza iyo umuntu yanze uko kuri agakomeza akakwanga kose agahura na Pastor Ange akamubwira ati wahindutse umunyamategeko nyamara Imana ntiyaguhamagariye kwiba Imana ntikeneye kubaho
urabona hari abantu bitwaza ubuntu bananiye abo bashakanye nta bajura nkuko Dawidi abivuze yewe nyumujura yishimira kubana nawe ni umusinzi nta kibadakora mbega ubuntu ahubwo bwamuhaye favor yo gukora bya bindi byose esonga iherezo rye niriye aje chanduta warigeze by'ukuri wakira Kristo aje ndaduta kuko ndabona mu gitabo ca Yohane wa mbere Epître de Jean turabona Yohane ko aravuga ko abantu bigisha agnostic bigisha idini rindi gagaze kuri raisonnement n'ibiki kandi bari muri church bagakana icaho kitabaho igitabo ca Yohane bariko arakosora abantu bangwa icane kibaho ukeneye raisonnement ukeneye kugaruka conscience kumenya ko ikintu kurakora ari kibi urabona abo bantu barahari mugabo Yohana avuga ngo abo bari muri twebwe ariko ntibara bacu urumva ils étaient parmi nous mais ils n'étaient pas de nôtres bisigura yuko urashobora kumenya imwe bavuga ukumva ko ntitubona ngaho example ngaho muri Amerika ugiye abantu bari mashengero ngaho yuzuye ngaho abantu uko bose ari born again no n'abahorije abanyedini n'abakristian nomino ku mazina mbuze Amerika ko nihomba rero abo bantu by'ukuri ntibaba baramenye ukuri ntibaba baramenye Yesu kuko amenye Yesu uraribwa naho woja mu mafuti uyajamwo ubuza amahoro nta ushobora kwishima na gato oya ntibikunda wamenye Kristo nico kandi inyota yawe kuko ibiri tugira ngo dukunda Yesu n'urukundo rutagira akagero urakoze pastor naho nashakaga naho ngaho ntiyamenye Yesu kuko ntanze urugero kuri byo watanze by'abakorinto abakorinto 10 abakora ibice 5 Paulo avuga ati mukuri icyo kizira muri mwe mukuri ibyo uwo muntu mumuhe satani mu rwandiko rwa kabiri aragaruka akavuga ati ye ko mwakabije guhana ba bantu cyane cyane ibice 7 nagiraga ngo ngerageze kwizera kwanyu ngerageze ugutungana kwanyu mbagerageze ndebe koko namwe mudafatanije n'abakora ibizira bimeze bityo none mwarabinyeretse atariko mwarabahanye cyane ni mugarura abavandimwe batatakara bagaruke muri mwe icyo rero ngarukaho niki ntacyo umuntu atakora mu by'ukuri umwuka wenge niko mbyemera ubugingo bwatabwegereje Yesu umuntu ashobora kwakira Yesu ariko ntasabane nawe la vie spirituelle ye igakonje fellowship n'Imana ntibeho ugasanga niyo mpamvu nyene kamere merikayobora we akimwe Paul avuze ngo ntimugahe ingingo zanyu kamere ngo ubone gukora ibyirarikira kuko umuntu atayobowe n'umwuka tumviye umwuka kamere igakorera muri we ibyo birashoboka nibyo bitubaho twese dusanga twaguye ariko icyo nibaza ni igihe noneho nababwira Ange cyangwa Ange yabwira Senga sinakubwira tere muvandimwe nukuri iki cyaha cyaranesheje ahubwo mfasha ngirene urumva ahubwo nkakubwira ngo ya ntabwo ari byo ubuntu bwangiye bwarankijije uranshaka yiki eske koko umuntu ameze nka wundi mu bakorinto cyangwa uyu muntu mugani wawe ni wa wundi utari uwacu ni wa wundi wiringiye bitari ukuri ni wa wundi wavuze Yesu ategeze agera muri ahubwo yamenye ukuri nibyo je nibaza ko abari umunyedini abari umuntu ari mu idini ari ngaho atigeze experimenta cyakintu twavuga cyo kumeneka umutima cyo ko Yesu azakahindura ubuzima bwawe ahaguhindura aba babiri ngaha mu mutwe ariko ntibabirashika ngaha kurumva ko hari abantu batanga temonyaje navukiye mu ishengero nkura mu ishengero ndarimba hakwane kuko by'Imana je nigeze kuja kugirisha igiterane mu ishengero rimwe y'Uburundi ishengero rinini rizwi bari banteguye igiterane nje kwigishamwo nimeje kuvuga haje nk'abantu 40 kwakira Yesu muri abo benshi bari mu mirimo bari muri za protocole bari baririmbyi nkabona namwe baza imbere yo kwarafuka mari ko bararira nkashaka basubiza inyuma mugabo message bari bumvise ko by'ukuri bari mu bikogwa ariko batari born again abo rero barahari kandi amavese babayazi babazi gusobanura ivy'Imana babazi kuvuga Yesu ashimwe nibo bagira imanza bagatangura gusenga byose barafungura bagasenga byose barabikora ariko indani bimeze nabi barabatandukanye n'umuntu akoranigana dufate bibiri bashaka twese twafise ibintu usanga bitugora kandi Paulo avuze ngo ni cyaki twizingiraho vuba kandi biratubwira ngo nuko twaturanirira ibyaha kuza kubwira ngo senga ngo je ngo bona ngo nakoze boya no kugira umfashe umudresse usengere inyakompanye mu rugendo ndimwo ukuyambura ico kintu rero umuntu ariko arashaka kuva muri ivyo bintu nundi mvuka ibisanzwe je mvuga kudakijijwe Bibiliya ahubwo bashikamiza ukuri byaha byaha abo mu byukuri kuri nge
baraturoseye batwinjiyemo rwihishwa ndagira ngo n'ikira cyo cyumvikane abo batwinjiyemo rwihishwa nibo bahinduka ikizinga ku kwizera kwacu nibo batukisha ukuri twizera Kristo twemera ntabwo ibyo tuvuga ari ibyo bakora ahubwo ni inyifato y'umutima wabo yishingira ku kwibwira ko bo ubwo Yesu yapfuye bemerewe gukora uko bashaka gukora kose nkaho Yesu yabazaniye ikibari cyo gukora ibyaha nyabona ni mwikorere ibicumuro ni mwibereho ko mushaka ngiye narababariye byaba ari igitutsi ku butumwa bwiza ni igitutsi ku butumwa bwiza ngira ngo tube turagana ku musozo pastor ndagira ngo ushimire cyane cyane ariko mbere yo gusoza niki wabwira aba bantu niki twongera kubwira aba bantu cyane babantu b'imicibiri wavuze b'imicibiri babandi bangishwa urabona hari abantu tubwira ubutumwa aho kugira ngo akubwire yemere Yesu akubwira ngo barokore bakora ibi agatangira kukuzanira amakosa y'abantu bitwa abantu b'Imana ubundi ntarwo umuntu abwira umuntu ngo ngwino ubumurokore ububwira umurokore shaka kuvuga ngwino muri appartenance ngwino mu idini oya ububwira umuntu ngo ngwino wakiriye icyo Yesu yakoze hanyuma kugira ngo aguhe impamvu yo kutabyemera akakwereka abo bitwa ko babikoze amakosa n'ubuzima bubi babayeho ngira ngo nabo wabanye nabo naje nabikoze sesa noneho rero mbivugiye babandi twahereyeho bamenya ko ibyo bavuga mu by'ukuri n'ibyo bavuze ukuri kutuzuye Yesu baramuvuze ariko nge mvuga ko bamugarukirije ku mbabazi nyuma baremeka abakristo umutwaro wo kwigeragereza no kwirwanaho ngo bazigeze mu ijuru nibyo bivuze neza kandi nanuze na Yesu yaravuze ngo mwirinde ngo umwambiro w'abafarisayo ngo babikoreza amategeko n'abanyene badashobora kwikorera mu cyondo barakabya ngo badakoza n'urutoke so ugasanga afite kandi umuntu atanga icafisi burya ntawe uja nganga akondana abantu aba umuntu atanga icafisi Jake wambaje ikintu ushobora kuvuga isengesho ryanje nuko Imana yagurutse abantu benshi bahishe ubutumwa bwiza bw'ukuri ukwawe hari n'abandi benshi tutazi nuko kandi abantu baje hamwe bagashikirana tuvuga ino message kuko hari abantu benshi babikeneye hama ica kabiri hari abantu bafite ikintu ca médisance cyo kwanduza abantu bigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu ugasanga umuntu yakumvirije rimwe n'iminota n'ibiri ntiyakwiye agaca agenda akadeduza ibintu aca kuvuga ibintu bitari byo nawe kubwira ko turaganira je mfise principe ngenderako sinshobora kuwauka ubu ngo nkritike umukozi w'Imana ngo sinemere inyigisho ziwe ntamaze kumviza inyigisho uwo muyisaha iyo canke zibiri sintegerezwa kubanza kumwumviriza imbere yuko nshaka kudeduza ibyo yigisha ko bitari byo kuko hari abantu bagira ivyo bintu ugasanga shatani n'ivyo yakoresheje abantu akababuza kwinjira mu muryango ariho hari ubuzima bwabo hari umunezero wabo rero ico nico kintu cambe numvise novuga hama n'abayigisha nazo twigishe turabwira twitwara ica kabiri dusuzume doctrine yacu Paulo arabwira Timoteyo ngo usuzume doctrine ngo usuzume ivyo wigisha usuzume doctrine yacu turabe nisuzume nawe wisuzume usanze hano wigisha bitari ivyo ube enseignable twebwe twigisha nturi teachable nturi enseignable tufisa akantu kumva jewe ndaza umuntu nigeze tudetena ukuri kandi umumenye uri kwije ikuri twakugize ngo yacu si to maze kuba umuntu azwi cyane populaire nkuko kwawe ngiye cyangwa wowe cyangwa jewe urumva ugasanga ya example ntazo genda gucokoza ariko ndakuza umutima wange nomeze ariko hari abantu bamaze kugira ama platform manini kugira yumve ko yoca bugufi ngo yigisha undi muntu bikamugora hari wambwiye igihe kimwe ngo wewe wa mwana we ngo wewe wakijwe mbona ngo ugira unyigisha no munsi bwa no intention yanje so gusuzugura cyangwa kukwigisha no gupataje ukuri gukenya amaze kumenya kugira kumbure dufashe mu bira Kristo hame kindi nacu ubuntu bw'Imana nibwo budutuma dukura mu gakizi ico kumbe twagivuze kundi munsi ndafise inyigisho nashize kuri YouTube yabyo ubuntu bw'Imana nibwo budukuza Petero avuga ngo nuko ngo mukure mu buntu bw'Imana no kumenya Kristo Petero 2:18 urumva haro croissance croître dans la grâce dukeneye iyo growth irakenewe kugira umuntu abe umuntu akomeye nge rero nkunda sinzi ntabwo nize lettre sinize ariko ngira ngo hariyo mbyiga mu buzima nkunda
linguistique kuko akenshi abantu dutakarira mu magambo urabona niba tuvuze ngo mukurire mu buntu bw'Imana yaravuze iki wibuke ubuntu icyo ari cyo nicyo muhabwa ni cya kindi mwahawe cyitwa gakiza cyitwa ubuzima cyitwa kuba umwana w'Imana ni gikure muri mwebwe icyo ni kimwe cya kabiri wibuke ko ubuntu ni impano umuntu ahabwa si icyo we yiha wa wundi wabahaye ibyo ni ukomeza gukora uwo murimo muri mwe ntabwo n'ubundi ababwiye ngo nimwirwaneho wikwibwira ko kuba ugiye gusenga ugusenga kwawe ngo ugufate nk'igikorwa n'ubuntu bwabwo bugufasha gusenga no gusenga ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana no gusoma ijambo ry'Imana ni naho mbona abanyabuntu abo ndabavuze nanjye abanyabuntu babandi twahoze tuvuga ariko badashaka kugera ku ntambwe ya kabiri ningira ngo nabo ngabahari nuko bibwira ko niba mvuze gusenga ubwo mpindutse amategeko mbega mu yandi magambo ubuntu nuko narabimenye ubuzima bukaba bwarahagaze byararangiye mu yandi magambo what next nta gikurikira oya igikurikira ni ukumaranira nk'uko Paul yavuze mu ba Filipi 3:7 avuga ati ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari amase ndetse n'igihombo kuko kunguka ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu aravuga ngo ndamaranira ngo kugira ngo mbeho ntafite gukiranuka kwanye kuva amategeko ahubwo mfite gukiranuka kuzanwa no kwizera murongo wa 9 akavuga ngo ndamaranira ngo hari ingere no kumuzuko wabapfuye ndamarana ngo mfate icyo Kristo yamfatiye rero sinibaza twe uburyo twigishijwe nawe ariko tukaba twarageze ku navuga ngo ni nko kuvuka ukanga konka ukanka kugaburirwa ngo ukure ugera aho ugomba gukura nicyo numva nabwira aba bantu ngo nyabuna Imana ikeneye ko wazo uvuga kuri ubutumwa bw'izandiko za Paulo nge mbivuga gutya uhereye ku reka dore ku baromani bice bya Roma ayerekana ko yaduhamagariye gusa nawe ibice 8 uhere ku murongo 29 tugira ishusho nk'iyaturemye hanyuma akagaruka mu bagaratiye akabivuga kugira ngo tugire ishusho nk'iyi tugira ubwiza nk'ubw'umwana w'Imana bana batabonda muko kugeza igihe Kristo azaremerwa muri mwe abatesalonike yabahamagariye kwezwa akagaruka mu bakorosayi umurongo wa 9 ibice 3 avuga ngo mwiyambure ngo ahubwo mwambare kamere ya Kristo Yesu mwambare kamere y'Imana nta nahamwe tubona Paulo atatwereka ko it's next nicyo gikurikira nyuma yo kubakiza dore uko abashaka nuko mukurira muri bwa buntu ibyo ntitubikora ngo twemerwe ahubwo nuko twemewe sinzira oya nivyo ibyo bivuza byose biri ni defini ncamake y'ubutumwa bwiza nke twiye kubamo hari gitabo nasomye cyo mugabo witwa Watchman kiratanga n'igitabo nyaca amapaje 15 mugabo kiri mu bitabo byandi buzima bwanje muri iyo phase nk'icigisha identity gusa ni igitabo cyitwa Sit Walk and Stand ni icara tambuka genda hama uhagarare stand muri kaso yo kugwana fight aravuga ati muri ivyo ni resume igitabo c'abanyefeso yaravuze ati ubutumwa bwiza buri defini mu bice bitatu muco twabaye twicanye na Kristo ahantu ho mwicu twarahezaga imigisha yose mu gihe bw'imhemo muri Kristo Yesu aho onye turi muri sitting position turicaye atariko rero atatubwira nkuko mwamumenye nuko mugendere muri we urumva walk in him mugendere muri we aho nimo turavuga by'ingene byo kwezwa kwiyambura gukunda bene data gufashanya na bene data ibyo bintu byose atariko rero acije muri Efesie 6 naho akavuga yuko ari intambara y'umwuka turimo zintwaro z'umwuka n'ibiki kandi azo nyene zivuga kuri Kristo si ibintu tuja gukreya n'ibiki ni Kristo ubwiye yo twambara so aravuga ati ubutumwa bwiza budavuga iyo mice itatu babusikina ububuze rero isengesho ryanje twe twigisha reka tuvuge Kristo akwiye tuno conseil de Dieu niko birivuga tuvuge ko bukwiye hama natwe abandi mwigishwa kumbura mutarabigisha nko kwaca kwa je nasenga tugire twugurura imitima tunasharinga nabyo ushobora kuvuga ati ngiye sinzi kubivuga ariko se nakora iki ngo abandi babimenye nakora iki ngo abandi bamenye Kristo Yesu arakanu wavuze wagize neza pastor cyane iyo dushaka kwigisha ntabwo turabatagatifu turi abantu niyo mpamvu dutanga ubuhamya bwacu ngo hari na wumve niba wakwibonamo ngewe senga hari ikintu ushimira Imana uyu munsi narirwanije ngikora purposely ndagikora kuko nzisenga wa kamere ko adashobotse senga wa kamere ntashobotse ndabizi neza muhaye umwanya muhaye urwaho yankorera ibitangaza kimwe muri ibyo rero nkora uko shoboye
nibura mu cyumweru nkumva abandi bakozi b'Imana uko nukuri ntega amatwi abandi bakozi b'Imana hari indwara twarwaye aho tuva nta bakozi b'Imana babayo umuntu akaba ari mu Rwanda ariko avuga ngo ngewe ngo numviriza ngo Cave nkuko abivugaga ngo ngewe numva Cave ngo muri bake ntafite mu Rwanda umuntu yakumva bose baroroheje Imana yaribeshya ahubwo imubyarira muri Afrika ariko ubundi we yakagombye ko ari muri Amerika ararenze ku buryo mu Rwanda nta wundi yakumva sinzi n'ibyo mvuga mbeshya oya ibyo uvuze nibyo bameze batyo noneho ngiye rero narwanije kamere yanjye kuko ndabizi nishobotse numva abakozi b'Imana abo banyamerika nkuko babivuze abo mu Burayi abanyarwanda abarundi kubera iki kuko nzi ko nyine twebwe tudakunda kwigishwa uwigishwa yibwira ko we ahari yihagije hari icyo navuze ejo bundi mbwira no kuri YouTube umuntu yakoze comment turangije kwigishwa mbabwira nti hari kosa abantu bakora uraza kumfasha niba naribeshye ibyo kwibwira ngo ngewe ngomba gusoma Bibiliya nizanyobora kubw'ibyo ntashobora kumva abandi ndavuga nti ntibishoboka ko wavuga ngo Bibiliya niyizanyobora ntibishoboka kuko ubutumwa bwiza bwose ugira ubukugezaho nunajya muri Bibiliya ntuzabisobanukirwa uzamera nka ya nkone yarimo isoma igitabo cya Yesaya 53 mu mutima w'ubutumwa bwiza ariko akagibaza ngo ese n'umuhanuzi wabyivugagaho niwe ubwe n'umuganise ni mite niki kugeza ubwo amubwiye atese ibyo usoma urabyumva uribuka Paul ageze mu Befeso abaza atese mwuzuye mwabatijwe mu batizo ki ati wa Yohana none se ntabwo ngakiri umwuka we rwo mwizera gati waraje se tivwa ntabwo bari babizi nibaza ko natanga n'ibindi byanditswe byinshi niyo mpamvu Imana yatanze abavuga butumwa niyo mpamvu Imana yatanze abigisha niyo mpamvu Imana yatanze impano ngo zihishure ukuri kuri mu ijambo ry'Imana ngo dufashwe ngewe ntangira kumenya ubutumwa zinabikubwiye umvise igitekerezo uko cyatangiye nkura n'igitabo cy'umugabo witwa Ralph Charis kivuga ngo si tu veux aller loin kirimo amagambo y'ubutumwa bwiza naragisomye kizana nyine iyo mpinduka njye nibaza ngo ariko iyo ntahura na Ralph Charis ngo Imana imukoresha binyuze mu nyandiko ahari sinari kugarukira gusa mu kwibaza muri cya kibazo sengere kure Ange wowe wigeze umenya ubutumwa bwiza udahuye n'ababukubwira oya nuko umwanya wacu kurarangira mbwa testimony nayo kuhaye ejo turaganira nuko nanje numvise undi muntu naye maze gusoma ibitabo naraba televiziyo tunaraba Joseph Prince Ramuzi niga Buganda hamara kuri televiziyo yitwa LTV mu Buganda sinamwumva numva ariko aravuga ibintu ntumva gushikaho umunsi nicana n'umuntu mu nzu agasobanura kansigurira ndavuga kumbe nuko hanyuma ndasoma ibindi bitabo ndi umuntu usoma cyane ndasoma ibitabo ndumviriza abandi ndicara imbere y'abandi bantu nkabumviriza nta muntu ashaka kuba yikwija ibyo maze kwigirako narigeze kuba muhya tukuraba na madame tukakumviriza cyane bavuze ati abantu batumviriza abandi nagiye ahantu mu rubanza ahantu ngaha muri famille hari fete kuburana moya hari muri fete nigara kuburana yari party c'est barambaza mva barazi ko ndumuvuga butumwa umwaca arambaza ngo we mu bavuga butumwa ngo wumviza atarabo ngaha muri Amerika ngo ninde sinarinze kwiyumvira avuze senga usanga harimo abatakuzi benshi ni senga Emmanuel ngo kubera ko ngo umuntu barambaza abandi maze mu Rwanda ndabwo hari n'abandi mu Burundi navuze nshaka kubavuga ariko navuze nti cancane senga kubera iki kwira ira message afise message communicate n'umutima wanje ndamwumviriza nkumviriza nkumva ndizi baravuze iki kwa nta numwe yikwije turakeneye abandi njya mbivuga nkuna Pasteur Eloge ndetse na Pasteur Ange nanjye ndavuga ibyo mwanyigishije kameremere ntabwo nari nzi gutandukanya kamere na kameremere mu Kirundi umuntu wa kera mu Kinyarwanda na kamere y'icyaha kumva ko umuntu ntabwo turimo abantu babiri haracyarimo ikintu gikorera muri twe kibi si umuntu wa kera uwo yarabambwa ahubwo ni kameremere Pasteur Eloge naricaye aranyigisha uko nukuri kandi numva anteje indi ntambwe muri uko kumenya kwa kameremere na Pasteur Ange ejo narimo mbwira Thierry mubwira nti
kugira ngo ndwanye wa muntu nzi wibona ba muri twe witwa kamere niyo mpamvu iyo ngize icyo nigira ku bandi mbivuga kugira ngo wa muntu w'ubwibona azabura hafata tugomba gupfa ndamubwira nti ngewe ndagiye mu Rwanda nanjye nkuko bivuga mvuga iki kintu ubona mbibwiraga aragitwara ati ikintu ndagitwaye dukunda gukoresha terme ndagitwaye ndavuga nubwo ugitwaye ariko si icyanjye utagira ngo ni icyanjye hari umupasiteri witwa Ange wakimbwiye wakoresha ijambo n'uburya nararimaretse numva naryandika hano urabwira uti ubundi ntabwo twahamagare kwigisha Bibiliya ahubwo twahamagare kwigisha Yesu muri Bibiliya ntabwo niba ari umwise nabivuga singewe mu by'ukuri ni Pastor Ange niwe Imana yakoresheje kunyuzamo ibyo ngibyo hari undi Imana yanyujije mu twa wiri avuga ikintu gikomeye avuga ngo Imana ubundi Imana yaturemye mu ishusho yayo hanyuma tumaze kugwa twiremera Imana mu ishusho yacu rero hari abantu iyo ntabumva nari kubikura hehe ubwo bwenge iryo hishurirwa warivana hehe simvuga ngo ntugasome Bibiliya oya ahubwo ukeneye Imana hawe yagutumyeho ngo bagusobanurire bagufashe basa n'abaguha amabuye yo gutarukira ngo Bibiliya uyisobanukirwe niyo mpamvu twigisha bitabaye ibyo twabireka tukabwira abantu bose ngo tukaza dimanche tukabwira ngo buri wese nasome siko bimeze ariko ntago ari byo dukeneye kumva abandi umuntu ari special umuntu ari unique niyo ngewe niyo mvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu numvise Ange numva bivuze ukundi kwiza kuruta turatandukanye abivugana ubwenge bwe abivugana ingero ze abivugana uko ateye kuntu utafashwe inshuti zanjye ni byiza ndakwinyiza ujya wirondora hari umwanzi uduhora hafi witwa ubwibone tumurwanye duce bugufi tugirire imbabazi abatarumva nkuko nicyo Paul yavuze ngo batakomeye mu byo bizera mwe kubagisha impaka ahubwo mubakire dutwarwe n'urukundo twibuke ko natwe uwari kuza 2002 reka nkubwire icyo gihe nibwo nari mu bihe byiza byanjye bibaho 2001 kuva muri 2002 numvaga ndi umutagatifu mwisi ni Burundi tatukwita ikinyabugingo exactement kiba mwicira icyo gihe wari kuza kambwira ngo wowe wa munyedini we wa mupagani kuko nasobanukiwe ubuntu uretse kugwa satani nanjye ariko uwari kuza uje mu mbabazi uje mu buntu nta kabuza umuntu arakumva tugirira impuhwe abatasobanukiwe ubwo buruhukiro buri mu kwakira ubugingo buhoraho kubwo kwizera tubagirira impuhwe ahubwo twe kubagaya twe kujyara ngo umugani wawe tubanyeye cya kinyarwanda cyanjye tubagire tubajore tubereke ko bari zero n'abanyedini nta numwe banezezwa n'ibyo nkuko yo bakwise ngo wa munyabuntu nakwa kundi batwita wumva umerewe ute ntabwo byungura ababyumva pastor reka nguha umwanya bari udusezerera hanyuma radusezerera jewe vraiment ndashimye umveze ikiganiro cari kumara amasaha 10 yego ariko rero unyemere next time ni waza ndafise ama topics nshaka uzoganira ko kugira dufasha abadukurikiye yego mu byo twavuze byose arico nibagenda cibuse yuko ravuga abantu benshi banagwaye n'ubutumwa bwiza ko batazi gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishasha Ancien Testament Nouveau Testament kuko uravye na Paulo yigisha Petero n'abandi baratandukanye ibintu bibiri rero no munsi turabivanga ngucemo ego abaheburayo 10 na ibice 10 umurongo wa 19 titre y'amagambo iravuga ngo abihanangiriza kumaramaza kwizera isezerano rishya ndikomeza so urumva ico ni ikintu gikomeye cyane jewe kubwane ico kintu kibiragiza umutima wanje ko abantu batarabona ubutumwa bwiza tawuro isezerano turimo ko ari bwiza risumba ubwiza isezerano rya kera ico kintu kirakomeye cyane hama nibaza tuzogera ikiganiro kuri byo one day mga live nkuko I prefer gusoma kuri Zoom hama cha kabiri ndasaba abantu mukurikira kino kiganiro mufashwe n'umukozi w'Imana senga ntafise shift nka twebwe ngira mvuga ibintu kumba bishobora kumumengo yakomese marareze ngira yifata amaboko kanifate neza mwe mudukurikira bene data reka mu supporting muri ministry mu supporting ubutumwa bwiza iyo tuvuze ibi bintu abantu twigisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bwisanzwe ariko ubutumwa bwonyene buhari twadukiye kuvuga benshi turatinya kuvuga ku mafaranga turabitinya narinze ko ndi bahagere none umwanya wadushiranye ariko nacu turabibize umwana Imana kidutije ubugingo mweke ngenda bivuze kuko bamwe turabivuga tuvuga
nkabyeke bigira 10 par exemple nka jewe ngira ndabyizera singira turavugana ko ico kintu niza ko kigira 10 kitakiri itegeko oya ntago icyacuma ari itegeko mwisi Nouveau Testament nanjye nuko ariko kandi ntuvuge ko abantu bakwiye gushigikira ivuga butumwa ugasanga twebwe tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana tubuza amafinance yo kujana no message hirya no hino ku isi iki kintu nganda batere umuhigo challenge mu Congereza canke defi mu supporting jewe ndafise ivyo nkora nga muri America ariko nanje umutima wanje uko one day maguruka hagenda support him mumushiki ndabubatse kubivuga ni yame ndayivuza je entrete ndayivugira undi muntu ndetse ndayivuga nisabira amahera mugabo mushigikire pastor ntube ashamed yo muga ntusege kana baca basega cyangwa umanipira abantu mugabo brothers and sisters mufashe umugabo Imana ikiramukoresha mumushigikire numvisabye novuga kandi ndabashimiye Imana ibaho umugisha ubutaha tuzavuga ubuntu n'amafaranga kubera ko nanone abantu bavuga ubutumwa bw'ubuntu kuvuga ko Kristo Yesu aduha umugisha wagiye muri abagitangwa icyarya prosperity voilà uretse ko prosperity atari ni jambo riri muri Bibiliya naryo riri biblique actually nanone icyo kintu nakwiye kukimenya anje yahagurutse akigisha umugisha ndavuga ufatika w'ibintu ntabwo biba bihinduye ubusubuntu ahubwo ikibazo si topic ahubwo n'uburyo uyivuga ndaguciremo yego je nkunda kuvuga ikintu nta message nimwe muri Bibiliya kuko ubuntu si doctrine yego ubuntu n'umuntu nta message nimwe ikintu na kimwe kiri muri Bibiliya utovuga uhereye muri Kristo ari we buntu nanjye nuko rero cyangwa waranyumvise actually ni icyo ngicyo ntabwo amafaranga twayatandukanye kuko na Yesu yabaye Yesu yari yavuze ku mafaranga riko rero niwe nigeze kumva avuga ngo yavuze amafaranga inshuro nyinshi kuruta amasengesho ngo kuko yarazi ko niyo kibazo kuruta uko twaba nuko ubwo tuzabigarukaho butaha n'abantu bavuga ubuntu bw'Imana kuba ubwizera ntabwo Imana yakuciriyeho iteka ngo muri Yesu uzabe hubabaye si wo muhamagaro ngo se nkuko yabivugaga Paul ngo dusana baciriyeho iteka niba ari ibyo ngibyo byaba ari ikibazo oya yabwiye abakore no ko ajya dusakazaho umugisha ndetse rimwe tukabona no tukwiza gutanga bizana umugisha rero n'ubuntu bw'Imana si ubutindi ubuntu si ubutindi ubuntu n'umugisha wakurukunguka kuba anje yagira ibyo akora nawe yakunguka ahubwo muri ibyo akora Imana imukeneyemo bwa buntu bumuyobore yego Yesu abaho umugisha pastor niwo dusengera kadusenga dushima Imana mwakoze kudukurikira mwami Yesu agwiza ubuntu bwiwe mu mutima yanyu data mu izina rya Yesu turagushimiye urakoze manda gushimiye kuno mwaya mwiza duhaye numva umutima wanje unaguye nezerewe ndishimye ko abanyarwanda bavuga mwami warakoze ubwo Yesu yakoze umutima yacu warakoze kuza kutwiha kaduhinga impano ingabire y'ubugingo buhoraho tutakoreye tutarondeye mwami turagusabye wisdom yawe igaragara muri Kristo Yesu nko kwija mu gihe tubwiye ngo niwe sagesse yacu ibandanye ikora mu buzima bwacu kugira ngo tumenye ngena dupartage ino message yawe ubutumwa bwiza bwawe bubohora buruhura butanga amahoro n'umunezero mana ubandanye ubyaneza umuntu wese yavyumvirije kumbe ntibibe mu bugenge ariko bihinduka ubuzima bw'iyo mana nuzo kumviza no video mwami ejo ca mu myaka 5 iri imbere izo mubere nshasha message zimuhindure nsengeye passer sengamana mugire neza mu mpande zose mu bikorwa muhamagare gukora amadefi ahura nayo atandukanye ubandanye ubuntu bwawe bumurongora bumushoboza bumwambika inkomezi zawe nyine kugira ngo akore igikorwa wamamagare kandi akirangizanye ubushobozi nshimye kuba umuryango wiwe madamu wiwe n'abana bamwihanganira kandi bamushigikira amana n'abanyene bagire neza mu mpande zose turagushimiye kuri vyose dusengeye igisagara ca Dallas turimo abantu bashakene n'ubutumwa bwiza dusengeye umuntu wese dukurikiye ahari mwami aho bari n'abanyene barakene ubutumwa bwiza ugurira imiryango kugira ngo ubutumwa bwiza tubujane kandi tubujane mu bushobozi bwa Mpwemu Yera mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibaho umugisha naho butaha shimiye Pastor Ange shimiye Thierry twabanye twari hano muri Amerika tugira umugisha wo kubana mu mirimo twaje mu Imana ejo tuzaba tuzajya Seattle niko numvise bavuga nanjye natangiye kubyiga ngo Seattle nta kundi muri Washington majyaruguru niba ntibeshye ariko mbona ari hejuru yego niho tuzaba tuzagira igiterane uhereye kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 no ku cyumweru tube turasoje ubwo ndashimira Imana ko yabanye natwe hano Dallas twagize ibihe byiza Pastor Ange warakoze kutwakira warakoze kuduha ikaze warakoze kudukunda nukuri Imana ibaho umugisha mwinshi abantu ba Dallas ndabashimiye mwarakoze kubana natwe shimira n'abari mu Rwanda bari mu Burundi bari mu Burayi bakubashe gukurikirana iki kiganiro Yesu abaho umugisha nizera ko ari cyo mwungutse
ubuntu bw'Imana nibwo tubaragije gusa kugeza kuri urya munsi. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen, amen. Thank you.